Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Soy fumanue malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a'ua lawyer Samoa I nail mata officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te whasoswani tangata wā whaina mai ta avale, whalewhenga luenga, ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma whasoswani I tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mea se whasoswani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le aunanga I te whia whaongaina e pei o whātaunga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhawhana o tuai le ta avale le ngata whauilea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga māso whanau, e mawhai fōi o na okai, tau o le whausiei no whale, mautu malao I Samoa. A mai o na whiriwhiri le aunanga I te manao le, o na omi lea. O na whiriwhiri leo le whareoloa ma le nu o lo iai le nei whareoloa. Mautinoa ua sa o le leile whareoloa ma le nu. Whiriwhiri leo whai o le talo whakauta I te whia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala, e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. O na whiriwhiri lea o le upu check-out, e whamautu wai lau whatau. Ma le tua, whaatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa, I meri po se numero le telefoni, e maiso le tua tusi. O lo ainga I Samoa, ma le tua, whaatu mo le swafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tongi nai lau whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so se vainga o le lalangi. A mai aloa, o na submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi loi lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Manitua, Pacific 40, ma le talo wha voucher.
O le Aus Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney. Whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika o whaawai i Australia. O lea ma u mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa i le whaafoina o le au unanga ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i eil whai ngā malanga mo le ua wala au i eile atua. E ave sea eile atua tu vale ma le mautonu a inga whaanoa noa e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga no ua malu ma o lana anamatau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le luas fulwhae tūla i le fitu aso lwa yaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a le o so mātou manao. Mo le fia malama atili o na sila mwhai tau malama lea i le mātou tūlau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whavalu tolu. O le mātou telefoni whia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua o le Aus Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le mo moe, ai tautua ina o ile alofa ma le wha maa avenga. Talofa lava and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Napia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. She gets them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it, cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She gets them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it, cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting.
As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Whaleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. 1, 2, 3, 4, let's go! Hey, I'm out! Hey! Oh yeah, yeah, yeah. Oh, sing it, all I say. Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm, yeah. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Aya Yesu iluva ute atailefa, atailefa, atailefa. Aya Yesu iluva ute atailefa. Seyo iloa inga. Folau, folau levasa. Folau levasa. Aya Yesu iluva ute atailefa. Seyo iloa inga. Folau levasa. Folau levasa. Aya Yesu iluva ute atailefa. Seyo iloa inga. With Christ in my vessel, I'm steady through the storm. Waves trying to test me, but His peace keep me warm. Anchor in His word, yeah, that's how I stay strong. Faith on full throttle, can't steer me wrong. Enemies approach, but I'm calm, no fear. Cause the captain of my soul's always near. He speaks peace, be still, sees quiet there, roar. Now I'm sailing with purpose, toward heaven's shore. Sailing, I am sailing home. Come on. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Oh yeah, 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 yo, 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 yeah.
O te fia o folo fa mafajalo fatu le vanga o le afiafi i le whaawawina o le porokalame o le Tautai A'e. Ma le manuia Tautai A'e ma le fia Tautai A'e ma le malo le anga le lei whaasoa o le tātou ma te sili le langi. I le rei aso lona whao au kuso, aso lua, Tuesday, the 4th of August, o le masina lona valu o le tausanga lua whelua sur ma le ono. Ia, i le alofa ma le anga le lei whaasoa o le tātou ma te sili le langi. Ia, umawhai ei fo i o le teitei mai le soifua manuia, o le soifua lau le lei, o le soifua whafua lewa, o le tātou waturu. E uia ina tātou whailoa i si utila maulu la. Ia, e le o mawhai o le tātou militino, mawhai ia i le dei teimi. Ai, ua lava le tau mai mo mai lungo le porokalame. Ia, i le dei teimi le amateina o le tātou porokalame. Ia, ua lava le e whai ma mōli mauola o le alofa ma le anga le lei whaasoa o le tātou tapa au le langi. Ia, o le tau au auna a siata, whare malu, mai le motele se la whai. Ia, e fia e whaau au le tautua ma le au nanga mo oe Samoa le atunu pele i le loto. E pele i le fatu, e pele i le mafaufau. Ia, awa le whaasonga wao ma le atu folasa i lau mai moanga i tafa e fia. Ia, mai lava i mata whanua. Ia, se ia pa ia si uwhanua o le whaasino au tu o le tātou whaatafa whai Samoa. Pa ia o Samoa, mai ai le mata saua. Se ia pa ia whale alupo. Ia, mai fo i le motu sa, se ia pa ia le motu tele. Ia, pe fiti uta fo i se ia pa ia filima pure tu. Ia, o le mea tasi, o ma malua ia, fusi ai le fau o malo. Ia, wa fo i le tausinga, ainga matama o tama ma ainga tu mua mapule. Ia, tu longa fo i le motu, ia, tu ila manua. Ia, ma usa, ma malu le avea. Fatalo fatu mo folo fatu asiata nivanga o le fiafi. Aloa fua malo ua maua le anga le lei. Ia e mai se fo i o le wha maoni o lo tātou ma te sili i le langi. Ia, o tau sila mai. Ua o ofu inantu pe la e ina ia toninga sia matu au le Strong Tower 89. Ia, o ka fia o ofu mai lo ofu le ta pena la usuki. Pe ia na masania ia te o usau fa ia tulu mor camera. Ai family producer ia mai pernice por sunga perisoli. Ma nei o lo ofu nari chief ako e ke mo ila ukala. E mo ia tele o fase ea o fo ile mai le ai kwa mangaia le. Ia o fatu ro ia wale le la ta o fila la o kingo mo pe lawe mo fusiwa. Anga o ese ro fia ia e talia ia meo o fautuanga compliment feedbacks ia o advices o matulanga e tau na o fuina tuile toninga le ai fafteitele ai fo ile sponsor malosi o le matou fo au kirkiti o le Strong Tower 89 ia po o le to ina ya Mr Falai malana sala fai style o ingale nga pingi mai ile design ma le toninga le nei le fionga fa fonu ya ele nga or kuka le mele ka malo le for ko nga design ma se foi la ya le la ye over vai to la lu worker ma le ile man ya ST89 Strong Tower o le ingole au le mo mai tonu fionga le tua io tuspa ia tasi lea suafa e tatou te sulufanga i ai e whaasino au tu i ai le tua. O ia o lo tatou malua papa, o ia o lo tatou olo malosi. Whamai tatou te sulufanga i ai. Ia manatu fo i le amatanga o le nei porokalame. Ia o ai le olo na i te sulu i ai. O iai se olo e sulu i ai. Talo fatu se o tofine a kene se mari tautonga i nai Hawaii. Ia ofisa ia misi vor whanau. Ai, mai la ia le foko fai mai kala mai le iwa pepero fo o le producer. Si la kunga. E pule ala pernice, pe la atango e poloka o ele te fale anga ina na
Lango advice a Bernice a Berry le wo fuinga ko le la wo fula. Iyo. Ai pula la e Berry a kangoala e poloka lo le vanga e piu la maya we. Nyele ai ole tali mai nei tanga te o te o fu te mai ai. O le winga lo fa metalanga. Wo uno fo no fo ya mo fa pe fo mana ia fo isi fa mana tu le amatanga o tatou pulukalame. Langa o le kuspa ia. Iyo tu se salamo tu se fata oto o I la e tala noa I fo ita vita e whaonga ina le atua o le olo malosi. O ia e ka kou ke sulu I ai wā po le an lava lofia malosi ma lofia ma e mai. E ia ia kai mi e vai vai ai. Mai le kala ka maiki e I ua I le vai vai. A o ia o lo tātou olo malosi, tātou strong tower. Iyo. Ma whangalanga wha ingoa I le sunga le whawhianga inga pasta waita lana se au se mato au kirikiti po le au ia ele ai ma se si ese ia ele se au fili fo le au aia na ole kalesi a ole ingoa e wha ingoa mai ia fionga le tua ole olo malosi ka kia la le au kirikiki ai ole wha mafa malosi mo tātou le amatanga ioe ole wha mafa malosi mo tātou o ai lo olo malosi ngai ke sulu ia. Ole olo. Po ole tawa. Ele ole olo la lea fo le kirikiki. But ole winga ia. Ole ngoa ia fa ngai olo ia kirikiki ole olo. But ole olo le tala noa mai ai. Ole tawa o se ngofoanga mapu e pue mawalunga. Ka kou ke sola ka kou ke malu ai. E maafuanga ka kou o iai kau ke la lafi ai mo ka kou malu ai. Leanga o le ngā ruenga le olo e whai. E ngofo ai ka ngaka wā ai. La kou ke maka I kuhinga le fili. Ioi. A o so whai mai la e le fili. O le ngā ruenga ka ngaka ia. E faulengo ngofo lungo olo mapo e pu e ma olo mawalulunga. Ore ka mawhai e longo I ka ngaka. O so whai ka hako. Ai ole mawalulunga fo yo olo ia. E mawai le mapusanga. Wafo ila langa au mai le fili lano e ke kuku e runga ma e whangawhanga mai au. E le mawhai ngā e ale olo langa e mawalunga le mea. Lono winga a o nga saule o so fa inga le fili ai si kia le mawalunga o le levo lo fa le nganga. Ma lo ma fau le le. E fiu fo I le fili e le kai au. Le ele o oro fitiva ai ele toni. Le ai. Langa fo le nganga o lo bo ka ngaka fa kusa yo la koingo le nganga. Pi fa tala sua. Mana ia tele ko menia se uso ya toni lau ke lo lai fia mali mai toni. A ole mana ia. Leanga ole me foi le lea masa ngi ngo foi akula makanga awangi yo ko avengi fa langinga ia pe o meo kai siti. Awalanga nga sau foi ko ingo olo ia sau foi fa ai mrenga me mai ole olo lea e le fili wangi. O le tāua ia o le whaatupu manatu o tātou tarasuanga ma mawhauwhaunga. Ai awange ia isa si e kango koe whaakusa langa o mea ia ua ka ua re kuspa ia. Se ngai. O mea ua ia le whaama maluinga. O mea fu ua ia o la douinga lo loto. O la ula wha malosi a makarika ko purkara mene vanga o la fiafi. Vai po sa o le olo ngai ke surufanga iai. Leanga yele si olo ke sulu ku ye mo se mapusanga ai e kau mia ma e makua mo lali yele olo nga ke oso ye. Ioi. E yele olo ke ala ku fa pe olo marua papa ai ala ku. I lo uma yele lalo langi le mela ku puya o e maru ai. Esa. Langa fa pe nga. Ko so la ke mapua ku ma e marusanga ye. Ai ala ku. E fa ale kongo. Ioi. E ei po ile olo ke ala ku nga ela ko ke fia maru le olo ai ke ala ku ua maku wa is. Pala lasi uma ilalo par nga olo. Ai kasi ale olo e mau ile mapusanga ole olo ka ua nga ole atua. Le nga o ia ole olo e sola iai.
pe ao o inga saule fili o inga ka ko ke mo le malolonga era nga manga yai la le fa se o fulo le strong tower ia e ko ke sila ia e le fu va nga le fiafi ai o lona fa winga nga ia ele tatou no ia sao le tua e sao ke surfanga ia e mafainga fa ma fanga le skanga ka ia o e mafainga fa ma lo si au ai mo singa kaimi e vore kaimi ke fa longo kwa e fiwa e mili mai ro pa kua e fiwa e ka o mangi u fa la e au e se ar mela ilo ma fau e le o ka wa ilo ro ai a sao ale o lo ke sulu ia o le tua le he will never fail you yeah ele fail la ele tua ka ko malo si le inga mo tatou ni vanga fo la fiaf mo le tolo faanga fa pitoa le sunga le to ina malo lo ya mano malo por pension nai sini au Italia Campbelltown el tamaya etione o lo mai mo mai nei taimi ye le fa malo longa le tua ya to el tama tu lo sunga le fefe au to ina pension ya fuanga fo ye fuanga fa ta to e le kusi peng o fa yetu na o fe lo ia etione tangata le sunga le fa to ina o ngale hall fo ile le pefia hall le tele na fa ye le fono tanga la inga fast singi o skalia le last year na mawaile avanoa o fe lo ia ile to ina o le e ye langa kusi wo umanga kusi le fa ngo so ko pangu ko he's an author ngai langa kusi nga ngofo kusi do kero vai o se kusi a per ma fia na ire kopi na tau fa me alofa mai le tamaya jau peita no to e mawar si utala ile solea o lai ai vaenga e fia fa ato ona fa le leia ona fa to a averola ia le vaenga le printing la tote publishing ar kusi aina fa me alofa mai ko inga ia ke fo mai sia talu moi ku sa pele o ko ai si vaenga ia te mana te halu mo o me alofa le na no fa ia tul to ina etione o te lo fatu malo lo to te mana o ka ka mo ke ar mar kopi ai ole me o te fia mana o mo nau ia o te fia mana o ia iai umale ato atoanga i tonu au ta penanga iai malau fa mangu yanga i te me tala lo iai e saingi le iai ona o walu role masa kopi o fia la na neiwa mawa ia si matou to so ta inga ma sialo fo e fasino le sunga toin o la lawa ta pena ya atonu se aso se taimi ona fonga ina le a le pe ya wa ready la ta pena se taimi la tamai ya le tala lo inga re tusia la toin oh my good boy nga me la pe va to tato ya tato fa tali langa ile upu e manzania e tupu mea le lei ia i la tau e whaatalitali. Good things happens to those who wait patiently. E fia lau toi maua mātou so te ingani. Ia, wa mai le tala fia. La ua tā pena mo le launching o le tusi. Se aso se taimi whaelo atu. Amu ia fo o tau sini, Australia, Campbelltown. Ia e amu ia fo i tātou o e o lo o whiola ma soifua i nei au ngā tūpulanga. O le ama wale avanoa tātou te mōli mawina ini ma tāti ale lei. Ia, mai nisi o le lauao sina sina ma le tua a sina. Ia, po o lo whaia le whaiva o manu sina. Au ba le uta te tala e le ngata o le anganuu, o le whaale anganga, filosofia, poto salalau, o ha u malawa tu ai ngā tustusinga. Se ele yangi me le anga. Fai mai a fio ngā le tua e ngā rurue mea uma mole le lei o e alolofa i le tua. Ia ulaya. E le yangi. Pau a kusi le anga o kusi maka meka singi vo i e le ke le maka i le au hari i o ai. So ki kilo aku. E ke le nga fia i le ke le ka ua koko ngua ke ua. Pau ana o tusi leanga mana mea, ai o ani si o tusinga matulanga umalanga. O lefa mai fio ngā le tu e ngā rurue mea uma. Mea uma. Longo winga ele o fai mairi kala kusipa e ngā rurue mea le lei.
E o fai mai fo e ngā luluengi fasi mea po o nei mea. Le ai. E ngā lulue mea uma mo le lelei o e alolofa i le tua. O le ale winga o le wha makalanga. E o i mea leanga. E whaaui ka kou i mea leanga. Leanga e ngā lulue mea uma. Kasi ngā mea o ke fia le mau leanga. Leanga o de zi e zolo uolanga. Ngō whai kaua le mau. Ai ngō interpretinga wha pea uia. Ngā o mea lelei e ngā lulue mo le lelei o e alolofa i le tua. Peita i le ai. A le kau ke ui le kele o mea leanga. E ki ngā lo kau mo whai e whai mea lelei. Ai whai mai lava o lea. E whai mai lava e o ka ngaka whaakupu kala e winga ia oe. E o ka ngaka whaaleanga o hisi ka ngaka. E vai mai lo fōita ngata ua e kau mauangi manguia o whai o kala. O ala ngā mea. Ni mea lelei. O mea leanga. Ai whaakanga e lea tua. E ngā lulue uma mea ia. Mo le lelei o ea. O le kila lea. O ea lo lofa i lea kua. Vai po sa ore mea ngai kia lofa i ei. Vai po sa. E se lo le mea ngai kia lofa i. Ke lola ukala. E leanga fo i mea o le a ngā lulue mai ei. E leanga kua o mea ia. Ai a sa olo wa lofa i lea tua. O le kaula inga lea o poloa inga uma. Vai lea ngoa i o ngei mau kula fongo poloa inga. O a uma ngei mau mefa mai kau ke kausia. Ai sau Yesu ngale lua ea o fanga uma iei. Mua a lofa i lea kua maluloko a koa. Mafau. Mangaku. Malou malosi. Sau ma le longa lua. A lofa i lea lua ki kua oi ia pei o e lava ia ki oi. O le keywords alofa. Po lea ma lea le kele o le maungasu mau mea i ke mimika ma e fia mika i maingi o poko mangi o wakamai mangi mea uma o lalolangi a ungo e masi alofa pai Felicia. Oe. O le alofa e lau alunga o le lau tua leo mea uma. Lea lai koe fai mai eir kala le kuspa ia lea. E ngā lulue mea uma mo le lelei o e a lolofa. Koe la vea mai fo i le alofa. O la ua lea whaakaua ngau. I le ki ngā o le ainga. I le whainga o le maa ua ainga. Pa fonga mai. O la ukala lea. Awange e ai u. Ioi. Awange e ai u ngisi e aisi mai ngi mea. Awa fo inge e a fea fo i le ka fale ma mea uma. O angi mea po i eise mea pele eise mea po le alava singa mea avi. O ke roko. E le mause i e konga ia kia usi whakua la ukala lea. O a urka kare kele i e konga e mauai. Ai mori si la fia u koko kisi. Le ai ma se me mau. Ai pia mai kau mai fo i eisi o wainga. Le wai. E i arka kai e saungo ngo a koko masa o mai. Ifurka ka pia kau ora wha o ngā fo i le skeim. Ai ole ki o la utale whai atu. E le ai mangi ngā me mau. E whai ngei se wha lave o fia ngi o ka lafo o mau mai. Kai au, I knew for a fact e ka kangi la ukerefongi kai au. Koko mamai lea. E ila le kai mi fo i le kake ngofulanga e kofo e le mea lea. E ila kai mea o ke ngofo ai mo whape alang ia ui. Loas fulu lima la, kolus fulu wanga i e ka kiangi whako a maua mai. Ai ku mai marko maanga, kalaku kai au ma a. Leu te whai atu. E peisa uanga sala ma mawha le mere o lo uwhakur ka kai lea i se mea. Ala e ka oko, ai olangi i e. Ai e fuafo i whare mawhau sori. O le mea leo re kokoma. E mafua le upu leo re komaanga. Onga o le mea o le lalanga. Lalanga le tunu. A wale koe whaia rongi lalanga. Walanga fo le mea o le lalanga o le mea lalanga re kai mingei umaanga ngi le fiafi. Kama i fasi ie. Sa fia la re komaanga sa moa. Mai o kakalanga. Lenga inga ia kakala i fo ilo loko le mea leo lo walofa. Ue ke pero mai ai u. Ai o fo inge faiso o e o ele e fia e. Ya. Work both ways on principle lo fa yak on me foi le ki ngalo ka ma fa we fa ko a mau mai foi la ka ia va ia koru se fuluanga ale sauru ko manga e avia
ele pero la ukala kele o ngia fo runga pokalame ai moni mau wai ki nga le ai moni mau ko ru kala le moni mau fo la ufanga nga umang fa ko la ukala au ke kausa o ka kala ko mamai ka lo fai o le yele ie ki fai sa o ai vai o le uso ke le nga ki o le yele ie ko ru furuanga nga mau mai fa la vele sa va fai elo fa la vele iyo ya langa iska ka ui o ka se le achaka sike banga siska ma ie fo ile le fa ku ya a e manga oi susu mai o le ile ie va ye le vai di a ko se fa ku la e ku mai ya va ora ke minangi au ke ko ma me wore me sa ie le ke fa ya ai ore ka u ore melia ore e ngalu rue me u ma mole le yo ya ro fa ile tu ko fo me la ukala I ka ku faʻasoa lea a maka kako pokalami o a mea o loo e koufru ai po lo e savali ai le ngai kaimi a whainga o ngi mea o onga mangi mea leanga mangi mea o onga ai le o ngi mea e fiko I kongu ya ki oe o mea lai whai e ka ngaka mo oe a lai mama o I luma o le tua kei roa ongo sa ai ngā mea o a ule o ke whai aku ai o le fo e kupu ya kia o ke savali pea ma o ongo sa leanga ua o iloa o ke malama I le afionga lea le atua e ngā rulue mea uma mole le lei o a ule alofa I le akua e iai le aso e wha malama I le atua ia mea e iai le kaimi e sau ai foi ai ko ke iloa o e wha kalikali ai a sau fo I le akua I longa kaimi oh my good boy a sau fo I le akua I longa kaimi. It's a joyful moment. It's a rejoicing feeling. Lenga. A ka ko fa yo e fa karikali ya ma fa karikali kai mi le tua. O lenga. A saunge o e pa tonua e malie ai lo loko. E malingi o roi maka o fia fia. Ai sea. Lenga o la o sa waya. Ya. La vasinga fa marusi ai a maka mai le sa ole olo e ke sulu ia a yengi o fa afika uli mua o lai ai o makua a o le yengi o makua e o makua fa le nganga ia a ole me le o ke le fo o le uma e sulu ia o ma sulu ia pai mala fa nga e ala ko kasi ra fa fika uri ai e fo mai oh lo ya ai o le lautu o dei me uma alo lofa io e kako ma ua le loko alo lofa ma lofa lesi ma tulanga uma ya fa ma lo silna mo tatou le vanga fo o le le fiafi ya o ke fia o ke fa so fa le nga io e taua nei me e le ngata e lu itawina o e lu itawina ai fa malo sia mo fo tatou e fa malo sia o mai fo tatou ya a wa o le tau te ngā ruru e whaatasi ya e atia e le malo le tua I lungo le nei fonga ele te soifua ma o wolai fa malo fa talo fatu wo ma paanga ma mai uma le tatou porkalame ko ke lo ko o fie e fa o fa so ya wala ko ke fa ku ngal ma ko ofisa wa amatana na tutu o tu mai lunga anai wa matan tau si mai ona lima e kaua o le fa kaua ale ala na vai o faia fa soangi ka yo vai ale a tau vai ale e fer wa isoro mai ko ngor ma ko studio ele ma si lima fa penge I lunga e ale nga o le fata ua le na o nei mea e o ia pere di se ia na o le ifo mai luma o pe ia o se akua le ifo le ai ai ia avea nei vaenga e wha malo si au mana tua mai le apostolo Paulo pe te tautala I ngana tangata a toa ma angeru ai le aiso walofa e wha akusa oe I le su me palo kangikangi ma le apa me mea kalili ai vai ai fa mai le fionga le tua le ngo fa ya kuanga e nga lulu me uma mole le lei o e alo lofa I le atua
ia faatalofa le I feoi o le tala lelei o loo mafuta mai ia sia uso faafeagaiga pasta sauafea le mafuta mai West Auckland ia ma le latou kalafu ia me se foʻi o Reverend Filemoni tuigamala ia I West Auckland ia se kaimi o uafe atu foʻi seisiaki le kakovai oa tai au te vai atu le te mai e luma I le vai e te tau te nofo fai mai nei ata o tangata nei o tangata pini tangata fu I e feo ai toafa Perry awane yo to vai ya o e to me ni ata I e fai mai awane I fa so mai o anai mai au mai me luma talo fatu pasta le musu sa wafea pule ia malole ona sai malo fo mafuta mai West Auckland so ngai faafeagai uma me se foi so tama faaleagaga ia faafeagai o lo mai mo mai America faafeagai o lo mai mo mai Australia ia fara maiko ia o tatou wa o ngai Elvis fo fa mana tuatu nei tatou faalinga nei toi minute ia tau tele I o malo longa faafeilo ai Godfather ole tatou a onga le laumua lupe foi va ese e toe amatalia le tatou semester lona lua faafoga mai le tatou lomua le watu I lunga I le aso se fulu au kuso which is Monday next week e amata ia le tatou e fai le tatou le stala I half an hour mua lona winga e tau vavei o le tatou address le watu ina tu lunga tasi valu o Weymouth Road o le tatou address le I Weymouth Melford Park foi lele le ile pise stadium le I faafsanga I ma le squash foi le o mele le pamo le pipi o I lata mai le saule le te aluanga ina ile pakale na Melford Park o le address le na wa vatu pa fa o lungo le se lau valu sfulu Weymouth Road o le amataino le tatou semester ia mo outou ia sa faauau mai le kuata muamua tatou felo ia I le tā o le fitu I le afiafi outou ia e meli mai yes you can come you can also join via Zoom now e mo o mia la pe afa pea o Australia po America le te e mo mia la lo so tai mai le messenger le lupe fo foi vau ese go on to the Facebook go on our Facebook page lupe foi vau ese ia ona e messenger mai le ina e te messenger mai ina ma failo mai yes send my link o te fia join atu I le tatou orientation po le induction le fai I le asonga fua ma pati ai le avor feilo inga le tatou lo mua ma a mata ai tatou a o ongar kuata lona lua ia ona tali atu le social administration ia ma failo atu le tatou link click le link le nailunga e fai ai la one off payment of $100 o le stala le na ai free pe le ai se tutongi o se pili mo le tolu masina o le semester muli tolu tatou senga ia a fia le leila u kauku ava forfola ava o a uma me tau le ava ia matulanga ma tau le tau fafo tau tua vai o me uma fa pena ia ona join le I vasenga o le fiafil ne wai e te suma ia le fiafil la songa fua ia ma failo ai le tulanga o le vasenga ia I tu oilo ingoa ma le stalai a fa pe o le fa matai ia ua faiso tu o lua ua faiso matai ua ta pena o mo fatu ai nga tausi ma tulanga uma e kahua ia e fatu la utala lea ai tau tele ia o yel fa la ulo al tatu lo mua e mo moli la fa tai fa pitoa ona o tua sina ma le laua sina mai ua le puputoa ma le ufuelo loa sa la to wasa sa ina ngo sa fo ya New Zealand ke sa ula fa ya onga ya po le ale vevela mai o la ufa Samoa ma la uanga ngu ma me uma ngu kau kua I Samoa ma onga sa ua onga inga o sa fo o ko e halu fo o ko e learn mai inga ko inga le okai ku au ale kango vasa ko fai ongo ka vale le afionga le pe ali ia le lua ke alu o faʻasoa ko ingo se yuli o maliu ke ia le so I fua mai le ko le afionga le alo ali ia pula semi
e ar ko far vai malaya asia ka pongi ngoa ke le foi kai mio maua mangai panga ngoa o ke alu ma faʻasoa mar ko inga o lo soifua foi tatou wa do ina tawaso do ina the last chief standing ia po ole talainga ia tuisa mau ia po sunga tuisa mau ia tolong taua le winga la ufa madalang awange i faasese inga o e ma e se kia o i kala le au fai fo i ai le longi mea ora kele i ore au vaenga fo i le au faala vea vae mo me e fai ole le roa kau kakala e le roa fai ngi la unga e le roa a kuku mai runga e kau kakala e le roa fa vasenga ia ko inga fa makalanga a o kanga kamuanga le fai tala fo ile le ya auto matatou ia tau te tau mafai saili awange ia se vai nga fo ile le o lo soifuanga vai le morka ka vai mor palangi ma fo anga fo ile ai tau te sila e alu ilunga ma fo fongo ka pai e fa fo winga o la ko ma fo ai sea e ko inga ko kiki aku ure kulo wale upure ka ko fanga ko kiki aku i for ele markunga ma o nga Ioi, anga ole au sa munda. Lenga fo yore laifa le o tatou, lenga kele ako loko lenga kongi ya Samoa. Ai fo le mele o makua, furu ua o maika ko le mele. E ika eleanga le loko le sikula fale au vai kunga. Wa fai mai le a onga le sikula fa. Ke ala ia le waru wa ma. O wane i tatou fa penga ka ko. O pumongia. Whaafkai i le tua, pe a whaapea ua e aka mai sisi. Au lau whaamano si au lea lewa. A whai ai te nau i vaenga i aleanga e kupu lo whaakua i le kaulongolongo. Mai. E whaakupu inga lo malama i le kaulongolongo. Leanga i le ku mau e le malo si o lo mafofo. E i le mea ngalo ia oi. Yes. E yei mea nga e whai ai lo o langa whaakau le lea o makwanga lo ia o e kai miringi. Lea nganga nai a laino ta whaafekai a i e ngō usau fo i au o whaasolo ma o wā onga mai ei fo. Maua lea vangoa. Le fo i la ua whai langi la kou fo launga. Ai whaafekai i lea kua o whaonga inga mā kou. Mangisi la kele i la kou e whai la kou wā onga. Iwe. Ka kou ke whaau au inga le mau. Aisea. Leanga a le ai loa seanga ngu o ngā pō loa leo le ngu. Whako whala inga ngā le la au fausia. Doctor ai ono. Po le sunga ia ai ono Dr. Fanafi. O langa whako whala inga ngā. A le ai senga nganga. Ua le ai seanga nu. A le ai loa ma seanga ngu. O ngā pō loa leo le nu. O le a le winga lo loko le pō le ngu. Ona le mafau loa leo tupulanga. O le winga ngā. Le ngai le o kakalanga e se si le winga o kala leo. Le winga ngā mea o ngā pō leo le nu. O le kali whaafai ngō fie. Ona ola le mafau loa leo tangata. Yes. O le kali ngā. Le ngai kau a fei fo isi upu fo mai ona le leo se vāwhea la loai. O le o ngai a fei kalanga. Ai a pō loa nguu. Ona le mafau maola le mi ngao maola mi o vale alo le o tangata Samoa o le mela le manga oi le ke discouraging ar ko kele inga ia ola le mi ngao maola mi o vale maola aisia awangi i pale o ai le ngo i ka u a fai wale mafai na fai ai tutonu o ai fa kanga le avangoa ngai ngisi or ko kele le lau ki ka mo fai ngai por kalami e koe whaafo i ailo wa finge maro wakari. Inga i ailoa o ngā laku e whailau apa whango. Inga i ailoa o ngā laku awange i ai mua i kuore kitchen. A lai maka mai lau ki vila e mole lo fia ai. A lai kukule lei kuore pusa ai sama ai a kuai. O mea ngā lai mau kia awa o inga. Awa. Awa e le ai e le si whasa moa ngā mea. Alu le lei e servo makua. A e fia mauar mangu ia mongi. Ale le pulor kau ta tol malologa a e fia mo meia a songa fua la tu ye o la mo lupe foi va ese o le a onga foi le tautuina le tatu community nei o kilani le ngator fono fo tu a Samoa
a o le tāwhatolu o le official ko le sula e misi o le tātou moto Samoa i mangile e le ngata fo i le Pacific Leadership Forum e tono o kilang tatolu malonga fo i mai pawhilo i kawha whare lunga proklami. So fo manue malangi ma, o lo ingo o matai a leo tasi nau mea tau whao, o a ua lawyer Samoa i nei mata officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua e le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua whaiva lima whawha. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Mo le whaongaina o le talo for voucher. www.pacific40.com ilo penga te whailangi. O le whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaongaina e pei o whātaunga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhawhanau tuai le ta avale le ngata whauilea. Tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga māso whanau, e mawhai fōi ona okai, tau o le whausiei no whale, mauta malawa i Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga i te manao ia, ona o omi lea. Ona whiriwhiri leo le whalaoloa ma le nuu o lo iai le nei whalaoloa. Mautinoa ua sa o le leile whalaoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo for voucher te whia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala, e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out, e wha mautu wai lau whatau. Ma le tua, whatau mo wha mo ngai peo lo sua wha antoa, i meli po se numero le telefoni, e maisi o le tua tusi. O lo ainga i Samoa, ma le tua, whatau mo le swafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na i lau whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi loi lo ainga i Samoa, e alai se whi autus tusia i le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Mane tua, Pacific Food, ma le talo for voucher.
O le Aus Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafoina o le au unanga, ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I aile whai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautono a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la ili fitu aso lwa yaso, mātou te ngālu lua tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mol fia maala malama atili ona sila sila mwhai tau maala malama le ili mātou tu lau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Aus Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le mo moe, ai tautua ina oe ili alofa malfa ma avenga. Talofa lava and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Taimi ora wati lea ua toe luasu minuti. Tāle tūlai lima I le tautua whaawa o le Blue TV ma le Pro Club o le Tautai A'e ne waka fiafi. Ia, haere mai, lausunga Mr. Nimri. Kau wafi susu, ia iau suafa, Nimri. O Nimri, Nimri. Ia, po o lausunga I le whaatama o tāma whanau uma, po whanau uma, ale lalolangi. Ia, Ngara mo I lafo I me ga chief. Ngara mo. Ya malo se fo manuia. Ya, se fo manuia lo sunga ka po kalama ya ka ko office fo ya sila mai mo Samoa. Ya fa kalo fa kulenga fa kai mo nga fi e fiaf.
Lai mo mori melo whaanga o le to ina pension na ia tua mulu mar fretua I o tara. Tose ni anta ua. Alo wha. Ke roa. Mai le whaisau I whaiskako. Lai ke mga oka ke o le si ke ro le si ka mission de la iai. O le whaiunga nei tausang. Wa tauna ta o ta te a fea fale o nga ko inga pension ngi malolo. Whaisau. Asiasi. Ia. Ele au ngā whi au ia ngā rua ke mingai. Pe o le musu sa ua fea ma ko inga mala ma ele au ngā moringi kaimi. La ngā kawa ku lai ki ngā o la ko finga ngā lo I au loko. Umaya kau. Ea mai le nei aso. O wawai atu I lau suki. Walanga atonu wawai mai a lunga I le TV black and white ta. Ai lang wa ulo ke la kalaka ya uka fo o Godfather. O te ilo le ya la le ese nga o suki. Ile aso ma le aso. O lo te tau vai atu ilo suki le a pe ua e to tau fa fo ilo o langa I se o langa kaimio e pese broker. Kama fo I broken souvenir. Se ke vave au le kau fa uma ku au kala le kama fo le Wall Street kama fo le pe I New York le pe ke le New York le ko so kama fa pising isi fo fai stockholders share market nga ko nguru ki kawara ku ya ranga wa vave mai fo inga broken souvenir manga e kau sa ola vai ku ro suki le ki kau vai ku Nei, ngalo whai ange. Se o ki ngau karinga rauri I anga vili mai. So e whara au mai, o lose. O lose, ia, o rupe makasila. Aka. Arka ngaka vili so o mai kia, o elvisi. Whamura mole mai kia, whamai kua ai ua sia kai anga whara au. A whara au ngai ngai ala ko ma kua. Ai ke sila fia. O wa e sau ngei. O whakur ki ngā le ainga. Ka ngoi whai sau post no. Ngā kei loa lau a kongo sau mau. Le ese mai ola le meore pepa whala au sau mau. Le ki ola. Ai ke sila fia. Ua peia umalanga fo ilele e kukuri e ka vili e kura wari I la ko ainga. Ia ngā waku leo vahenga ngā avakuskingo pelinda mai foi. Makaringi. Ia makusi ua pei lea au mai ka iongi whailau kusi ang kaka mamai. Ia wae masangi lea whai wharaunga. Mo kei, ai kasi ara le whale o loa ngai ngai California. O le whale o loa ka mai kai Samoa, ko finge so whai afo. Engo ngofo mara Mexico. O si whale o loa la lea le pe ua au whanga kasi e le whai ngā whaakau whala au ia. A ua pei au se ave whala au. A lea la ngau, ia whala au. Ia wai pawa me ke ringa. O le whai ngau sau mau whala au. Pawa me ke ringa. Turau. Ia waka heke. O le whai ngau. E ringa whala au pos. No. Leia lo te whai atu. O uwa aia kunga le pepa. O makaia. Makaia? Io e. Whapea le mai. A fo ino ke whako. E mua a makaia suisala. O saure si pepa. Ia whamaruru a kuranga o le o luke kamo whaianga nge ke ua. La fo ino kongo ofisa anae ia whala au. La fo kongo. Io e. O wa aia kuile si pepa la kusi mai ai. O moango ki a Rose. O airanga. Okay, ofo ngaka. Sa ngeo malosi. Ai vai. Koru whangwharanga. Ia. O moango ki a Rose. O vai aku ile si whangwhara au lai kusi mai ai. Whaku le saunga o le lisi. Ai ke iro le si kakaru ki whaku le fo ese mai manga whara au I. O kupai. Ai. Ia ua ngaro wane. Ai ua sau ai ngaro. Ua mua le pisi. Ua mua le pisi. Ai. O fese meo le ngai o fo ia. Ai arkanga kanga mai ke au whala au. Nga mai e kuira e pa whakaiso. Iyo. Ia wai kukusala whala au. Ole vela nga le o ya. Po kele le mau fangu whala au whaku mako whare. Soli. Se fa vai nga o kele o ngai. Ia ole o usau o whala au le si le la ka mo tapu. E vai un ko ngofo miro mo.
Whakarikari, o se whakarikari mai miro mo, e whakarikari mai I whare mai au ki langi. Teli, vai. Ave si la no waka. Ave si. O ai si kamare pio ko ko ri mongi ke no fa misika ko ngari ya. Ori mongi. Ori mongi ga fero ko. O foi aku ya Mr Falai hoy ya. A ora mai ya me vo nga scalpel plates. A mai ngai fas povi. Ia vai. Au va tu sole. Le an e paura ka nga kale nga sao mai la usau ngai le ngi e ia mai nga fora au. Nga ona tu. Ia wa fo lai anga ia fora au masang. Nga pau nga orga ka ore nga sao. Ia ai u le. Ole e ma wo le taute. I nei I Aotearoa male asia singa fo sunga fa fenga inga malanga mai I America Samoa. Ia fa manuia le atuanga o lona fitu se fulu tausanga. Io e fitu se fulu tausanga I le so. Ia Reverend Mali o sala falelua. Ia fa manu o le asa ko sila le fa fenga inga. Ele ongo fiku se fulu ori. Mi kai. Io Wa fo ele fora. Ai la le akala la so. Ko ngalue. O le ala e dai o le e to ai dai male sunga fa fenga nga sa wafia. Le au kafa. Wa vai le ya sa wafia. E ke kau sila kau kangor ya fa fenga nga fora. Mo ko fora au. Kele. Ya. Manuia le fitu su sanga sunga fa fenga nga. Ya Reverend Mali o sala falelua me se fol faletua ya male lu fo ita faunga la se singa ya te ronei. Por ser fiel sunga fa fenga nga le sa faia le lotu foi le America Samoa. Ina ua faile uro I filo inga le tatou malo ia pol palmi foi mana inga fast. Amare le pingia mai al makanga ngo leo. Manto foi le sa I think is a former. Ai sa leo fo. Ya. Sunga fa fenga inga ya fa taile tu o le mau tala o le taute. Ya eva le malu lo se mato fo itunu. Ma o se avanoa ya Paul me ke o le fia ka mo Reverend sa wa fia le musu ya ka. Ai me se oi. Ya ai mai le fai au se I. Mai le sunga o na le tua se mai pu e se ka I ka ko studio. Le mangai. Ya fa mnuia ia le tua ile. Il ta fo foi por fenga marolonga ia fo I mafu anga na fia mai ia me se a foi fitu sul tu sanga. Ya fa taile tua tu sanga tele. Ya le foi on tatou. Ya pe fo I lo soifua ya wale tautuina o le finangalo o le tua. Ya ingi se o me manga yang fainingi aso. Ai a por me sa o kilo mo baba ai foi le lo mai ka un fo yo foi pure le chapipi Ia ele umara o foi ka au mai ka pi mai ka kare kasi karuanga karulava nga kura mai ele au se fongo ia pe ele foi sanga la nga fa ka po o ke le lo la po ai o le fa mangi mai ai oi foi maranga singa se inki karu mai kura ai oh yes ai lo le si fai pule foi le mai sale mo sanga nga fa o ia le ngala o fai pule sale mo Leu o lona sofa foi na tu lo ia o le na pa na le o ia ngala sa kom foi su na ngala ia la o le sa manu tua o le ona fole le sa manu malo mai ai le sunga ia tangalo poloa ia ele fast ia mai ele palo ta le ua le manu ia mai ai ma fa manu ia mai ai le suilo le HRPP le e o mai le so o ke o ma wa so fosi fai pule o le ua ia pe bo kangalo masalo la o le tangata la le na le I fe foi lingua ku inkia na inkia ma tu foi lenta o tu fatta je ma valas ala pe ala valas ke ro ia ka ko ingo au lo mai pole ia po valas foi ta fitu por me auto foi mai le fai nga ia o manuia ia fatta ile tu ela na fa malo longa ai o si fai pule le na mai sale mo pe ia le na e ia la vai o pe fa pe fuate ia vai la
tatia ia la le tatia ia la le situlanga foi le HRPP mar fast ave se kula fa porki ai ka ola I kulanga o le kangaka o le malo si ke nga lue molo ku malo le se suel malo le sumasinga ai la tatou ia la tasi le o le malo pu moni foi le a tau na ave le ta fa malo si au wala ngai le fa pe fai ele nga o fa o HRPP foi a fia fo mar fast o a fo ngisi pa ki mangisi o mafau fau ko nga me la fa pe ngi Fatulela nga o fa mai o tautua le tunu again o le generalize le fa mtalanga ia ai ona o le e a nga le fa ata inga le tau avatu ava ila ye wakele aku kai mila o inki ai lo ngi pa inga o me ele ma fa fa we ku le pa ma va nga le kai minga fa ki o inga le parmia o ke sa ro si dia kula ia le expenses al maloi e fai pule lo se sia ka ke o fai ki o ngala nga se ia ele fa kwa o ia nga ia ma se foi la vo ia kula fo el palme nge pui ai ia ave fa ngoi ia male ka ko fa vai o Samoa ngai okay ma me o manga ai ka ko man ko fo nga se fe la vo ia kule pa mo ni mong ngo le mele o pe vo o minga fa malolo le se fai mo suyo I kumalo Ia, o le ala o tatou o le tūlanga le te loa le whaso solo lava tau sisila me la atu e vatu le tale na vatu mua wha mole Perry le ta mua na pe ia la o le suile la le ua vatu ilunga pe ava pe sao suile na sali mua ia mua tau te talo le wha malolonga le tua tau te talo le wha malolonga le tua fui le ia I le tūlanga o le toi whafosi o le malosi, le fue perenise le levanga. Le ngana. Thank you tatou tatou fans le whafu orka ko por kala merenga ia ngā rurue, pe ia ngā rurue mea uma. Whafte le lava. Ia la le tau atule no le tangata le mai I ke foko papa ki o inga mai ngai kangaka o le winga la tala whafte o lo fsoswani mai. Ia e fsoswani mai ngona le fue perenise le levanga ia le soa for fai puli ia mo bodi la le o fa le winga la tala o fa marolonga e maritatu te talo ine to fa fu sia mano sio me tau te fai fatasia ai awange I fengumi ia fuar fai ngor mafasoa langa o le avatu le issue e to matau waini sio ila to o le fo e o I fai nga pa loka a o la ko ke mamai ia maku ko e foi lalo le fai kio I la ko a kupu me whapenge wa ke wha ku anga assessing year fast wa leva nga malanga I lunga I whai ngā observer ma ai le ma se article se kasi o kusia mai ka re karonga le o ka karonga ate lo esa ori wa ka ven kusiska ko article lai kusiska ko article ai fai fa manga ia fai fa le io fa le foi le o se fai pule na paul time na va ia io tonu fa tautonga e wa ia ke au ke le ropen ko va ia ngisi fongo le fongo e o sanga la unga fa ka po le fai o ka lo fai io ai sa sol ai ma se news o fai mai me ya o le o sanga nga fa ia tatu te talo ia ia fa malolonga ia talo se foi ai se kai mi foi se mai singa o kokonga mo po se ase se update lo nga singa au que fa ko sa o rimongi foi melonga fa fia poko isi kai tulo ai au le foi me se io ngwa foi fa manga they are public figure e mo mier fa ai roi kanga ka po mai ia fa ilo mo polar kulanga a me se la ko le chapipi fa ai mo po a mo kulanga le foi pule ia mangi lo fa anga fo I mangi po se fa malolo fa ngi fa mongia ia ia la nga ia le na le winga na le e foi le ka ngo mai fa me se la ko release ma fa pe mai ia ma update mai po mai si fa pule ia o mai tu langa o le minga pisa nge pa mi ka fa pe e foi ma ko fa pule fa pe nga so me ka fe ngai la foi si ma ko fa pule la foi mo we kulanga I a ke fa kula o le ala e kasilia ngu mela le e le o a ko ngi kai mi ia
A bese ngā i ngā koele o suka si le cha pipi. Wai le whainga pā loka, le whainga sao i se fongo. Ia sa o ngai sa o le iala. E te le iala se whako ke lea se ngā ruenga mo le tu ai ngā a me se voi a whaila le voting ma makuranga whapenga. O ngu mela pēla, ngu mela lea. So wa ko ese. Instead of lima kasi. Wa lima sifu. Ia sui le palme. Okay. O le nala, o le sui la lea mo sanga ngā wha. Nea ua whailo atu. Lea ngai paunga sui mau ki ngoa ina ua a o iei fo isko ingo valasi. O sa o le ua wha mauni a mai o la ule vantoe fo i mai ia. Heo te loa ua wha fo isi al malosi. O le mātou whaipule, o yo le fo isa avea whaipule. Sia, mea ngang whaingi aso. O whaikau fo lele o whaikau po kankanga raunga fo lele pāsi o le pākeki. Whaikau wea kunga ngā le lima se fulu ia whaipule. Ke whakura le ma ia kakarango ia lai kulanga fo lele le hai ma se mea ua whaia i ronga i kumaro. Ne se mea. Ai no pisa mai fo i kumaro. Wow. Ia, manchi o lai e ia... Lei o lai e ia komiki. Lai komiki impolo. A ole mea ka ua le leo se leo sanga ngā whā. I kongo ngei kaimi a kongo whaifonga le palmeke. Pāsi e ingo le pākeki. Ai pēle a fo ilo na loto le lei. Leo la ukala leo ke whai aku lei ataua. Ai fo se maa ngai o se whai pule ai whapea mai ia. Resign. O wha maa vai aku. Ai koe fo isa ngā whai whenla ko paro ka. Wai tasi lea i ko maro wako whelang koe sa whai atu ai fo. Ole mea kaung whai. O taunu whapea mai. Ia, longo aku ia i le. Whonga whikalai. Lau wha maa vai. Iau ki o whongi ka ngakari aku. Maua pēr whamongianga o long ko whaipule ku se marangasi ngasi. Al ko whaipule wa kaunga wha maa vai. Ka lo whai. Ia, na o tau si le fia. Ia, e sa ole le ia. Awa langa e mo i wa avere ke leo me e pisa o ma e se ale a ngai o pisa o. Ai le pokor ko ingo kuila e paa. Kau ai solo anga pomu fo ilele ai le ai ama se afe mai se fa pa kasi singa pomu isanga nga fa. Fatu ma se ita umai le atunu po fe u fa lang si kamba si ko inga sia. Ja. A o leo mai observer su e mai le sau so o pale mia ianga ingi usila. Fa mai sau ianga si inga mai e sau le ama sau le. Ai le ai ma se io ko e pisa mai le yon ko kongyong ia. Ai le se io i fo li poki mai le kupe ke le malo le walu fai. Mata to alu ai mesa sao. Le ia to. E fai si ke le o kupe le walu. Mana ngala kong sa ai fai pule. Ai le ai ma se o mai e kusi mai pele ongi kupe mai mau. Lai tu lo wa pe na vai atu o ele o matele o ise. This is an issue. O le issue le karango inga. Yeah. Le ai ma se pepa o ifo e kusi mai. E ore kala mua, e ore Samoa Global, e o mai ngus pepa Samoa. Yeah. Ai ma se mea, le ma se mea o ifo tusi mai pe fa pe mai. Ua mafuanga pepe pai Samoa. Ua mafuanga le sioki fuala au, ua mafuanga ma. Ai onga o e ei kupe ye halu i le singa ma i le si, se sui mai le itapipi le ufies furma singa o hatu. Ona fia foi lena foi tatou palota. Setembro. Nela ko a setembro. Kausanga. Au kuso se kem. Kausanga o si mai. Wow. Ia ala ai kala foi longa pe. Ia la ko mo pe. Amu ia nga. O konga foi se fuar para mengi le ko nga mea. I don't know po ia ngi kula fongo po a conditions o ngi ko nga mea. O ke le fa pera valang fa nga fa ngoi makali e fongo fikalai e mo wo ma fa mo yang a pe nga fa me la ro sanga foi i longa ia loko fo ke fo male ai le kumalo malo samo mo kan fa ma vai o ka usanga fa aru po kalama fa aru nga le kumalo ai fa ma vai nga ia Pawan me hole ia awang e se fa mo nga fole o longa mai ma no ngase ma. Ole ata muli le sa o mo mai le o senda tu mo tatou producer. Ole ata muli ale no mo mai si nga mai ia. Tu lo la tu eva tu te mi la o ia le tamafo ia tafito. Le la ile ata le na fa mo si tu fo lunga. Ole ata muli ale no mo
O Samoa uma ia lai o inkia. Ia. Ai. Ai pe ia le aka ele o se aka o se whaamangu ia ngau se kirisi masi po le ane me lenga o lenga o mau alana leono to su etu. Mo le sila fia mai ere to ateli. Ia o nei a inga ia eva yo ngai kenge ki Samoa ngau koe kausi mai o fu inkia o mai e mangai ki ka mai kenge ki ia. Ia o nei a inga ia. Le ngai a le la tu mai tua. Ai vel tu la si fai pule la fai fusi o mai kua. O ia na. Ai kua ko valas. Ai kua ko valas. Ia. O ia tonu la le na le a. Le e missing nei le missing in action. Ia wai vai la ia le tu langa le wa. Ia. O nei motunga afai. E whaatupu manatu ma pe tati tau ata pe tati tau wa i lesi taimi. Ai ona o le leo ni mea i lipotia mai to tono si o tatu o tunu i Samoa. Whaasolo na i liso ta mta upu a le ataua. O le a tato e a whea mai a le toe aruatu le na toe aruatu ai nei ia longo i tino Filipo. Malana lango ya limoni. Kau kia. O lana lango ya limoni wa ole me tonu lea la uia. O le toe ruatu le utu ruatu le tamalo atu sa wala toe fesoso ani lana tamo limoni. Ai tate le i avatua le finangalo mana ia le finangalo fa alia o le fionga ya maiava viskota peteru. Ia. As taimi ma fa nga ina langa ola e mai public ilunga. Le fa mani no ina e maiava po le sunga te mai tailo ia. O le winga o le judicial review. Le sau le kauanga iro. Le anga i tonua o le fa mani no inga po le ale meta o le judicial review. Ia. Ia. Se taimi ma toi fo ia, toi fo i mala utala i le ata le toi tu mai lunga le ata o le uri ia. O le mea mua le ataua e utefia atai. O le how close they are. Very close. Mana tua mai. E ta taua o na whaai te le ni tangata sa avea ma komisina. Ina ia awane i wha mao nia tele le atunu ulo na corrupt. E pei o na whaai ngoai o ia. I lona i ngoa fau lea o Mr. Corrupt. E whaai ngoa KC. E KC. E ta tau o na ia matua whaai te le i atau. A o lea ua toe sau lava e toe ngangana mai. O ia lea na behind all this. Manga kua mai foi. Lea nga leo Samuelu i le sianga video. E isi video Samuelu ese mer whakarangoa nga nga whai e tautai ai. Ai isi video kiripi e Samuelu nga whai e kala Samuelu. Whai mai. O lea li leo longo. Ka ua warka unga le Samuelu. O lea li leo longo. Ia. O re kama lea li mong. O mea mangi. Mana tua mai. E le se kamai kiki e le kulo wa le ngana ma le upo e tō ia tau. E le o se vale e Samuel. O le aonga le iloa ai exactly anga kala la e whai mai. Ma e le ma whai fo i o nga sau Samuel ka umai se mea nga ke iloa e la kulo wa ma le whafonga. E ke ua kiki nga i se leo yukai o. O nga o le o sau e whai mai kala o komisinga. Se i vanga na o le mea mongi. Esa o le eto. Moi. Se i vanga ngā o le mea mongi, nothing e tina inga le truth. Ai le ma fai nga sau kamare o Samuelu. Fai mai ma fau mai ngi kala o longo, knowing, o la ave loka i lalo le pule ngā longo. Ia. Yo ai le vale sau pa ukulo Samoa, o le a e sau fai mai ngi kala o se silare, la avaku e loka i lalo, a lai ke fakua ngara pepelu. E le kai se, e le make sense nga koe ngā mea pepenga. Ai e mawhai o ngā ou loko kele ka ukingo se mele a kaua pe a whai o ke loa mau ku e corrupted kankare. Pe a kau le corrupted e whikaui. Ai wha Samoa. Wha Samoa sa al corrupted kuruku. E whai ngor kuruku. E whai ngofienga ngā mele le winga corrupt. Pio. O le winga la lena o whai atu. O lea langa kako kau make le ete. Ma tau mate wha mea taita i lea la. Pe iai ni so o kanga o upo Samuelu. Pe iai ni ango fale o upo Samuelu le atau.
Ale ua kou sila Samoa, ale ua koe sau le ile sau lango le. Lango lo pumoni. If anga wa ua ia. Let it be, ora ua ka lau fai unga whamsingo. Ka kia ai. Ka kia. Ai ua le mafai le mati le tila. Le anga e yei mea la ua karangoa i kua. Ai sanga ngofo mai e li lo. Mai ka wharau ki o mo whakaskau. Kuro e so ma fau wola o sau e fai sau kala le melia. Ai la ku e la ngi usila. O e ngai ke mala malama i me fapea. Vai. Ai le sau la vai. Ere no por ko nga menga vai o ke o senda ku ngisi nga menga ke la ngi usila. Vai. Opinion o le ka ke langa o mea e ongo kukupu. Again o lai ai le moli mau o kala yenga fai Samuel. O mai lola ia le winga o le mele o le judicial review. O le fina ngalo le o le fionga tamai tai loia. O le lava tuidunga. Ia ai so kangokula ia fai tau watu. Ia ile sila mai le atunu. A le lau tango e tau fai tau watu foi le fa fai ngofie. Ia ai watu nunga karafilia. E te mai moa mai lavai oe. Ia ma e fa palengi e ai le winga o le fa o saunoanga. O se firangalo le o le fionga tamai tai lo ia mai ava visikota. I le fa mani noina ia Samoa le upu le ama le winga o le judicial review. Awa o I manatua mai o le ana toe apalai le apili e li mongi ai tongi I fafo e le kaulia. Le ala ua oso I le vaenga lea o le toe ilo ese committee ese mai. Toma oti poe koe review koe sila iai le judicial ia po le vaenga o le whamasinonga mai le whirangalo o le fionga le tamai tai loia ia mai ava viskota tolo mo le sila fia o le judicial review o le talo sanga I le Supreme Court po le whamasinonga maualunga e toe ilo ai le whaatinonga o le whamasinonga mua I le whaamasinonga whaitu malopo District Court. Pē sa ausia e le whaamasinonga mua ia ta iala male process. A whai e maua e le whaamasinonga sa iai se whaale tonu a e maise pē a whai na solia ia tatau a le na tangi po o se moli mau. O na whai lea o le unga e toe whaafo I le mata upu I le whaamasinonga mua e toe whaatino I tūlanga a toa. Ma e sea tupu. O lona winga e le whaingofie. E tūlanga ese le judicial review mai le apili. E paula I tū e sila totoa I ai le whaamasinonga o le process. Ae le whaapea e toe fofonga ina ni mōli mau I totonu o se judicial review. E le ai. O le judicial review e fina wailo ia I tūlanga sa whaatinoa ai le mata upu I le whaamasinonga mua. E le lo tea mōli mau ae na o le awala ma le process sa whaatinoa ai. With respect. O le finangalo po le komeni lea au mai e le sa avea ma kome sina mua tate fesilingia po o le alo na whaina I le whaamasinonga mua. Awa ua manino sa maua le avanoa le lei e fola si aila na moli mau. Le whakakau ia longo. Moli mau longo le ngawhai mua. O lona whaapea mai e le tatau e se minista o na whaatonu atu le kome sina. Pe ai se ana ia le ta uai I lana moli mau sa fai. Moli mau le alongo. Ia, o misi kai. A kere I fai ai le mele. E le whaapea o le asau I le judicial review e toe whaau popo aisa na moli mau. No. You were present. You were heard at first instance. A o lea ua fai mai uala o na sau nei. To prevent further ministerial interference in police work. E ka ilo la. O le maneno ia le tau sila mai.
mangingo i o saungoanga whaftai tele lava le fionga mai awa viskota te lola na lena mai mo mena po le foi tatu tau mo fai e toe mati le whauinga tonu ole po le ale me ta o le judicial review le ala ua public ai lona fina ngalo ma o te lo fu sanga tonu le avatu tonu i lungo le proklame le adawa e le lola po le ale me le la koe saule li le koe kau fai ai pei ona tatala noa ma faʻasoa nafi sa maualoga vangoa o le ulu ai moli mau lea gakolo o le ulu ai moli mau lea o le kama o top cop e galako faliliulaga moli mau e leʻi mentioninga gake leʻi faia le mea lea a le sa maualoga vangoa e fai ai le ala le mea lea ukoe alu kau fai ia la fotu sovingana o le kaimilenga kula i momo mai ai sa kalafeagai ua lagalega suʻesuʻaiga o le kaupupulega foʻi gai o le conspiracy. O le mele wal wako ingi. E la koe lango ia limongi. E li ifa isi whamsingongo limongi. E li isi kangi limongi. So ke le rapura langa mele la koe whai. Oke kwa lo inga la vai au ia wa koso aku e ngisi. E po limongi foi. E kamo whai e koso no maka opulea. Ise mele kaunga o iai. O mo fai le makauri foi le foi nga kongi fa for kesi le foi nga le submission foi le nga ko e ko lua le nga ko e ko lua le nga kongi fa o nga ele nga kan kongi fa nga o kengi e molo ia ale la ko ile me mau langa ko mo ka pule ele fa ko ngol mix sky ia mkanga nga le o ke le nga la me longo le la ko fa ai o le vaenga lena toi tongi mai ai fafole a pili lea ua makila ai ma le whaakamala i o ai ngu se fola tou i lona tiu te whaaloia ma le isi vaenga o leo e onga le mea lea e kakaunga koe ave a lau te whai atu o leo ua umanga fesili mai le official a pili le whaamasingu po le keisi irenga o ai kongo e onga le kanga o lenga mangingo aro makanga ruenga o leo a le fi wala o ria le ae so fa kuar mere a le tati fai atu tua ia na su e sa o le ngei case se io ka vai pe ka ki koe vai ai po fe pe koe filosofia po me o le angingi mono ai o ia ele koe o mai ia mo le si un kwa le msanga ia nga ke representing ga makanga ruenga leo mo le o koe leo ya le na o le vaenga le na le matau ya le to e tau mo fai to le lau fa mangingo e le ngi fai nga mori mau e le nga le processor me le vai penga ai ua makila ai longa loko ki nga le la audio al mari ko po mi ska le al par mi fo awai pa wa le o le me fo i mai le ko lo longa killer from singonga ai ngofo highlight mai nga le upulea o le tali lea fa peor kadia di o le mafuanga nga le nga ia fa le so enga ono le out of respect pa wa le o le me o le ma fai ona pui le tanga talo na loto ya tatou fa tali po fer ku o judicial review le o longo la fa la kala ya longo ya o longo ke mo ke lo le ngo makua longa makua mo la ko ainga o nga fa ngo longo longa anko ngo ya longo o la panga mala wo mo mai mo le ngo fa le le ngo ai longo le longo le wa u le sa ma ke ngisi ma fe wa la mai la ke mi la nga se yuta o ke masangi le yonga lonkinga mo so lonkinga mo ko ngange o lonkinga on ka kalelei ka kalelei a me foi la ko grandmother e fa o kala wa so yo make ngi simolongo masangi o mang maole la ko fale o ke ai ya longo la ki po le ongo lima o le ongo por fikon kausango sa molongo foi pa ongo foringa ai o ke akara pe va ai o ke makuanga langa o foi pa o longo wanga fa ro mai ele fale ya so uma o ke ro ko o ke vai ya ka kale ngo pisa ngela longo ko alo lo mafofo o ka kai file mo e funga nge aso le kiki o ke fa longo fa le o fa kala e ke le fa ko fa fa au mal penga a le o
ua makua mai ngai ua eseanga ia mai ka umai ala ko ainga lo keilo. Ele fa penga ko la inga mai le okay ba ai ua ka vale ngi se la inga po ka vale lo ka kale. O te fa popo lo fina ngalo le tau ana o filo ai Utah inisio tau ainga. Asian to finen maf tau Utah ai lo malanga nen ma tau o malanga yo na tua. Ai lo malanga foi lenta tau o. Ai lo malanga le taimo le taimo le winter Utah. Le tu mana tua. Na o ro tuai. E ai le fia o le peise sivor kirisi masi na fai ale I stasio wa rota o Utah o Rose Park le Rose Park le wa rota no mana tu ile na ma tu mana ni so na yo to fa fine na o I Utah ai sa wo lo le sa lo tangata ai te o matal no ai introduce mai o le to fine o longo o le au tau mafofo po le posi mafine no fo Utah pe na tafao to fo Utah au mafine no fo sa o hawa le ke kau mafai ai ia o le o kele fo le o mara sai sanga nga pore le ai ka kau fa no te mi tonu ale na le wa amata na tau fo le manga ngai mai le fo le tu langa le va o la ulim fia me ai mo ia ele ke kele la wa amatana tatou va ia tua e share me o ka ma fika ala fionga le sa fa pito o lo binga la utala ma faʻasoa la ia na saulo le mai tai fo mai o lon tu ngane ia o pa u longo tino Filipo tala no mai rola mai o la to fu la ia tanga me la le mai ele o moero la to vili la ko kuangange e nga kaimi ma fai ai do something the hit and run do something awange I wai o tangata ma tua lango ma lo te mina ia nai ona tau ai ngai Utah kai lo ya longo I wa le mo ki wa ka ko pipi a o lon to fine mai la to na ma to feilo ai to lango fenga malo fast ma uma ko fai ai ia fautua mai fo ia ja uma ta por kala me keep on pushing mai makwa ma na ia tau longo pea fioi ia o ke le rola por fe wo o yengi kai por bia o koefia fa longo mer ko fingi ia nai ainga ona o le o matua se ai singi de me o yesi ka ko maka por ia ko ka mo fo yo ka lelei ka ko punga mai ka lelei ka ko Victor men ka ko o America last year okay asa ula su ko o le si o ringa okay o ia ka o ke masangi fa mai soli so se fa ko kala ya ole fa mai e ke lo si kamba ngai le fa so e lo po kala masiaka se o le nephew si o vo le longo fa ko la ke lo a o ko o vo la ke mama la mo ia o va inga la walunga na le ya taua a le la utana noa tu va inga ile va inga lo loto fa le nganga o le mele ngā lua I ngei longo I Samoa ua mau la ngālu ua mau wa ngā lako e whaakari hau Samoa e whailang kangi shame kifangero fa me shame kifangero fa me yes le ya taua ele o se mele ngā lua I Samoa ia ua ma e ala nga fe o e maua maior kanga kale vai wa fo o ia o ngar kangi re kangi ke wa le pai se o ia ka un foi o ia mango o ia o ngar kangi mo ia alua ko sui komisinga le ia I malanga pulenga ele karia inga ni komisinga fe kangi sing kangaka ia aia se meu ke fa kai ia masanga Samuelu la fa kai le mele ele ai ele kere komisinga la ku e ko makangi kangi mai kangaka pe mafu anga ngarenga ku o se ka peki ku e puro ngana kau ai ku ia o ko me ia me uma anga paula ka alo ia lang kangi o ia kangi o le ala mongalisa ia me nga lo ko fa ku ai shame on you mala fe e wa mau Samoa ngofo ase I umu se kau fa ka fa ngol maka upule onga ka u kurola ia
vai le mao le ngai fe leva nga lafi leva nga la lafi nga ua nga take mai aru Samoa aru sei fai ai a ua mare aru aku Samoa o ke le aru aku ke ia le ua aru aku ki fa fu ai vai ngai mer ki fa ro fa mi on kwa o mo kwa se singi ona ngamela o va foi la ukala a kai o ele nganga e ke malangonga me ale nganga ai a kai o mai le ye fili ia nga ole ma nga mare fe e ke le yara ko fa se nga me se la ngolango se judicial review nga ela ko lama u Samoa o le nganga ela ko ai ia fa ma ele o la fe e la lo uru nga nga ngofo ile HRPP ioi le va yo ye leva nga ngofo ile ya ai runga a ore la ko faunga uma le nga fai plan uma la vea i maleri le o team le ko kongo official lawyer city ka siria kanga ka kuloa ile alo foi sa ukala ka ure ka ngonga kuli ese mo official lawyer city mai avakele ya siria HRPP le anga le nga malafi ko i ale wole pala ko pom wale pat pomua langor kangi lea e muli de kangi fongo ko ya o le urua i kangi lea ngo usu e ha ko kongo makanga ruenga le le fa fonga mai o ke do fa ko skala e lua o le urua i kangi nga yai o longo mamonga risa ya ke official kangi ya oso mai fongo ko e pa mai langa kangi langa mai i ai tongi fa fo i New Zealand le kaulia ya ko nga mea ko e ka milo fongo ko e haru fa popo lang kangi la ruai kangi ai le o kangi fa msiong ala ka fi official ai official leo i si fia Samoa arua ku leo kirkiro aku makanga ruenga leo ele ka kause ko msinga o leo nga fa ka singa makanga ruenga mama ye ko inga kangi fa pengei ave sero lea langa ko awa anga fa penge ya ola ku maulanga kangi lea langa original kang ele va veo so Samoa ai wa ye loa ua faale au nga inga lea langa ko e Russia i lo Samoa e ko ka pengar ka finga o Samoa ia wala faku o mera nga ro le Samoa e atua ele ia ro faise me ale se judicial review ele mo moron ke me ro e vai anu fa mama me mai va se rongo o vale sau pau o dizia nga fa mai mau lo ko finga komisinga o leo ma ko ngi o ai ke vai ke le mara malama e ke ra kurunga ka mai sentence kasi e sui se me nga ka mai kala kasi ai kasi lava me nga la inga e alu Samoa ha ako wo ka loka shame sauingi usila ake le so faku sauingi usila ka fe tau ye fa msingo ngare ingi usila ele o fok ya elongo sauingi usila tau mai au kangi nga ka o ka fe tangi si le vai ake lo ku le court house ngale ale atu peli mami o ki sa court house le rango pongisar me se bango su makuai le court house sau ia mai au kangi makapenga mai ngau interpreter mangiau translator mangiau sama mani mongi mo mau yai ai le ma o fe ia nga Samoa ona mate ia ile o tupua stama ole me mau le aru pasesi wa mau le kokongi ngore pasesi po ia wala kokongi ka abaku o menga ngari ngaru la ngara ngaru ela mama le atawa ngaru ma mafau fau ola o ke ko ai kaungu u Samoa wa va ai le mau kangi nga saungi ai send mai fo ia dia u tua ele uso ele stangata fai mai asi wa a kare maua mai o ka mo Chris fa o fo le manga kusinga ko ale wa pisi solo le fa mai ia longa uso le mau ke ka aro fa kasi fa mai se senga kusi le voila saungi Chris langa su e fai a le kusire e fai le kuri le fa malolo o le sina mele la fa kuinga a fai o lea a ver kula fo ele ka fa a fai fa maungia
ia me ia ko ia le lia ya a fa e fa maungia ele ka kaulanga or fa mu ka langa ngaruenga a ver kula fo legal action Yeah. e vai la ka ko ia ya o le tala le na mareu ile maor ka vai o ia ai si la o le o sor ka malo ngaru oh this time ya ko vi fora ka maro runga ko fora ka vai ai la nga ile go vai la go fo Le fomo ku le ofulero long ko ngale le fomo o le of ko ngale ko ngo fo ke mi. ya ia le nga o la ngo fo nga e ke valiango ia inga e uma e amala i puva ia sanga i or kala nga mare upu mare ori Fa ngo le banga ngai le po so ngaro ngam. le vanga ngai Oh yeah. ia le fo sa ia le si mai ka inga le wa pe ngo corrections ia le o sa lo fenga ngai Asa la fo ko finga yo. ale nga associate komisinga Samoa Ma ka ngo mo ko ai sa ka ngo mai o mai de official le New Zealand Ila ko associate commission ngi. e o ka ko vai la ka ko ia ai o so irang kamare o so isa mo fa ka ri mai ya wa la ku fiu ka bar aga fiu o mai ka wa email si var ma mo nga ya so ia le a ka o ko mo pa fo ile se o ka o ma fo fo ri bere o fa ye longo ka ma fo ile le ka ke ngo fo ir kin ki re ka ke nga nga ka ke si var ma o le me la sa fa mai ya ka mai le pese o ka ka ku ia o ka ko sa fa seki pa o mai ro mar pese wosi o kala alo ai ngara o ma o ke le o re pa la ka o ko ya ai ko si lo le ai ku e lo marisi fa ngai sa fa ya ka usanga nga ku ai a maure di mor kinkiki o si siva ale la bukala ai ko ki faro e si oi nga venga nei mo vai me fa pena ke ya le bukala ku wa ku er kinkiki no aru si siva maris ai o ka kifa wa ke ya ris ka kare ka ke ere masangi ara wo ka kifa wo ka sa fa ya ka fa ma so pare vanga sa mo le ma wa so o anga e wo yo fusi o fai kio ke ya le wa ka nga fe ya ka fa kara ngo ya ka fa ngai o ngai sika mi ko ka ai le fia masangi ya ai o ngai la ku Wale ile mere ngala ko kuri o ka o me ko nganga re ku pu ila kama o pel cinco all the way usano me ngala wo ku usanga ku kama ro mar ka fa pe le ki yo va ile fe ka o ri mongi hika kula epa e vai fe ka lo re la o ngo mo arrange la kamera mo le vanga ele nga o le Ero ele nga ole ka penga o mai fo. O mai ka ko fakari. Lela ofa ye fa mai. Lela fa ngar ka ko kamo team le kongu ile ela fer ka ko kama le la fida fie iro vision lo ye city. E fa sufi mai. Ia nga wa va kuirunga. Now au mangkuai. O va vai ko ngo fa mai posta o au Hazelman. Ai fai lau post foi le fa mai ua mention it observer wo fa yaku ofa uma mai me ia ai pe now let me say this to you olo sap ngale lo wai sap kasi dia kama fiame ia le kulo wa so fa au langa ke fa alo le so fa au fa le alupo ai ka sa wi no ngai ngonga o foi le ngorgak. What's his name again? Hazelman. Le fai uia, le sai i le official wa onga, le sa CEO official wa onga. Ka ka pe fa fingi. I oi. O ringa na lautala. Le go ka ngoroa posta kuirunga emailinga o emailia ia pertaining ya kia uma ulo ia makukarangwanga. But it's okay wa umar case. Ya o ka ngoroa fa aria kuirunga. Sei sila e mai kilo ia yo mata tulo nga ilo lea ele o se kalang o fakua walanga pie kau sarcastic le di mang kala fu i fa mai papia ele o fanga kuase ala le o mga ali fu ke fai kau ia mafai fu pole aso fa fia poko nga
ke lifo ke kilo ia inga le me nga ofa mai pe nga ofa I'm sorry pe fa pe le ofa nga mo ngisi cases le nga lau ke lo Chris nga e li lo kulisi inga kulisi se uma su e fa le so nga ka va kuru au ke le manga foi mai mau e for ka ko por kala me ko e ko foi lunga nga man ko kasira ka nga ka le ko fa popo le nga o le nga uma fa ma vai wanga uma ko fia me uma ko ma na le o su ye nei ia le tamai tai ke nge CCWS lo ye oh ya io ia stay no la wano le na ya alu winga la utala le wo uma ngo kango kali aku ye makongi aku rungo fa kali le bora se sianga songa mai ko mai nga wo va ko rungo yes okay le ava kuang i kala momonga le si le aka kongu le o fa de la utala oile i fo rungo nga ka se kilo ko le ku le si fa loto le anga le o ka ke vai o kanga kangi ka expose ku umba rungo ngi ka kai ke malo ka fu ye wa fu ila langa lai lo fo po kala mingi lango malo government of the day ya le fo ila wa ku tif solo wa mo fo inga ye enga langa o fo ya ke le fa ko se kala yes ma offer mai. They try to give me a free ride, free ticket, free accommodations. Okay, ruak wai Samoa la case. Ya, mo le wa kali ai au mo fo ke mi kali fo ye. Ile ka fa mamangi nga ka fa pe. Ya, la nga o mangwanga me nga wala wa o fai ma mon ma we kili ka o. Ya la to foi ka wai, o foi ka mai. Le me tati te ye tanga tale o le me wala ngo foi yak. O ngā rue ngā malo ke kele nga se eima ale kau ke logi o kasia ka le loko le nga il parmia le sunga le au le mali toma o le wala nga fo ilai kai do ka so nga exposing nga ku ngo me corrupt mo me ye faisa mo foma ya o vinga na le na to fetu la tala ile o le wo uma o failo akua ma wa uma nga wa nga ofa mai ia wo make ianga le lei o fa kwai le ai fa kai nga o kali ko fo inga ia uloia o le mao le o mao ko i longo Samoa le ia toa ma le fa fonga mai le tunu nga mao ha ko fa ilanga kangi ka o fia u Samoa ai oke i le adu aku o ke le adu i Samoa ki fa e roa lango marimo ai le siva nga fo le wa monga mangi o si ka ki fri i fa kususanga e lua le funga le akalenga pu e Samoa ma la akalenga pu e no ba le place se nga wakanga e lua si manga pe se la akale kongol ka vale ya na wa se le nga le la umana na se de tula i ona ya wala buto e foi matua i vai lava ya la kale ba le loko fo fa ko le yo la fa ya ka ni so le sila ka nga po ko ka vale le yo es si venga pe se yak nga se sia ke ko ka no pe ni se so le yo fa ya ka le ka si fo le fa ya ka ba ele ase se nga ka ya o mo kwa nga ya fa nga so o mo kwa nga pelu ya fa nga le na wa vai ioi wa maku vai o le ala wo fo i sia vai nga wa vai ale wa maku inga wa angoi le sile wo kisa wa inga wa angore la kor kamano ale aka e mo ngana le sia o so le mela o le aka fo na le fu kwa sen mangi le aka le o so ioi ko sara le aka le wa le aka fo na le pa si sila kura wo le ko aka lunch date la fa ka mo ya ole usala ele ole foringa la le wila ka marka mingi ngor si sila nga ka wanga si sila ba isa mo foringa va ya la yo la ka ma ko ifu fa kadia wa le turn up ya wo le turn up
Ia wa be I re koe ka ngofie pa sese. Ka ele anga. O lele mai ngai ne o koe ele o mai le so ele mo so pe yo. Ega, dali, ka kon maroronga si o ko si tatou maroronga. A foi mai. Fa o tatou faʻasoa ne vanga le tatou maroronga. O le Aus Pacific Funeral na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i wha Sydney, whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, ua tele leanga waa i le whaafuaina o le au unanga, ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I eil whai ngā malanga, mō le ua wala au I eile atua. E ave se eile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawatau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua I le luas fulwhai tūla I le fitu aso lwa yaso, mātou te ngā lulua e tūsam whina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malamalama atili o na sila mwhai tau malamalama lea I le mātou tūlau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whawalu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le Aus Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha ma avenga. Talofa lava and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Nabia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest,
connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Taimara watile ua to es forma tasi minuto tali tulafono. Tatou faʻasoa Blue TV per proclamer Tautai ni vanga viafi. Ia o mo wel faʻasoa. Ia inisio mataupu. Ia awa fo ile sir fia le tatou tunu. Ai le atawa. Se umatato fo mai ile mataupu le ile peon ofa yatu. Le issue le sa uvatua ile le sa ACEO LTA. Ya Chris Faufo walanga o sui fa orioli le al HRPP le na fata pena nei le fata pena lava mo vai mo tolu wa tulo ta o le fionga maniani involve le li tele community ma ta longa ma la kapi ya ta dia la ona tiute mana fai wa walanga ye lo e ila wa mio e le lo ale yes ya me foi la wa service o lo nu la se la pasenge. Ia au mea foi fa yonga kua. O le taipi foi nei, to titia atotoa la usu engale atowa. Titia complete la usu engale ai I faila mata avale ia na feliu liwai ia laisenge. Ai maise. O le mea la ua nga ai ka avale una leid kaimingi. Lai fa pulo. Lai ufufi. O lau fufi fo I se tasi o fale se kampani se tasi fo o tamali. Na ona ufa atata tu fa pena. Lai fa pulo I na ta vale. Ia toru ta vale na fa pulo nga. O le sta vale lai le sta mali. Ia a o le pick up. Le si va fa ta vale. Le tau mate ye so tanga. Ai peno foi atu. Ko kiki aka complete ngai vaenga. Ona watu foi le lunga mo le tau silfia. Watu foi le langa kaunga a fai na sia pe wo o yesia singa le o pele yo yai po le tu langa yai. Wa tauna na tatu vai e pengo foi aku. O lea ua fa mo au foi lava le so enga o pusa pipi ma menga mai pusa moinga mai kukuila. I meo aisa fe wo o yai nga mea. E le si farka vale fo ile nga kako avakua fo ilunga kwa inga skai ka vale ai fa pe le ye fo sitasi o matai mai ile wa ia matulanga o mafa pena nga ole vaku nga le mai ilunga ngimo le lopo fe wo ye ngai le fo ila I le case le una le ia le wa o mama le faila ai mana tu mai tasi le vai nga le afia ile usole le fa maro lo mai nanga o ia ma wolunga tonu le LTA ya ma le fa li winga o ka vale ma fa li winga I ownership la o ia ka fi la o ka lange ke o ko kilo mai fa wo se ko sia ke me ranga nanga o ko pelle swinga ko pelli unga tai bi foi nei lo o fionga le polesili ia o tele lopo wal matanga wenga le LTA o nga wenga ele se mingi skar ka mingi la ko fo ila lo le fionga palmia man tu langa le fionga to rupe le sa fionga I mal LTA nga ruenga te tele o ia la fa urulu o si o ka ko LTA li fa mo si so ma po si o tatou LTA ne termine fa mo le tatou producer ma si ia alpha o se Tiu Malu Malcolm alpha fonga mai lo fionga
Whaamore leo le taru sanga ua ne I toi ei ni fesu ia I ngā o whaila ma le stala o le mea naua iai. Ma te tau fo ona tā mauru nei te mi ia au whafonga mai fo I le board a leo TA. O lea ua o mai ia te au, I tātou Tautai A'e. Ia reporti. O mea ua sui ma whaaliliu iai whaila ia. O le fo ua ungo fo mau. Ia nisi ia ua ave iai whaila o ka vale ia le atau. So, ai se kau soka yaku, whaamore se ikari mai kou kere fongi. Ai va called twice le ngu mela ngai lungo le, wa ile lisi fo ile ngu mela si o malo le ya. So I've called twice today. Ele le va ku lungo pokalami, la ufionga le li policity. E boka fiu vili le ngu mela le. Ka vi folai lunga. E ngu mela le vai kele ngo vili ya. A o fiu vili ele kari maises. E ala auto tam fai tu tayau. Fa mole. But I have evidence. I lear fa karkarangoa ma soka ika ko information. Maybe a helper to for investigations ngai fai. O le mele anga. Lo kuria ko se sia le susu ele ka polengi la fa pulo we ka vale ko ru la fa pulo le si. Ai kasi des ka vale la fa pulo le si di. Mar piki up. Nga wo ko ave feru ile upalo la ku. E we vai le ye. Leise ka valo I leo. Le atau e leise ka valo I lalo leo. Leise mea. Le wo fai atu le fia fire nei. E le eise mea. Le winga lana le utu fai atu ai. Le lana le utu fai atu ai whamore. A whafonga mai fo I o utarusanga tuai nei nisi. Poia nisi e so tanga ngai CEO, the board, whoever's in the board o ke le iloa. Whamore I need o le kau fia so ka iaku. Fa mole a ko le manga nga ola e mau ke fai aku me ia runga I langa we are news outlets o me ia fie lo la ku la me wole sis o mai ka vale ngai e ma fu mai nga wo change ownerships a wo sui o le sipiki a por V8 nga wo ko fo I o kamala ya lisa nga o fer wa ia how can that be? E whaafewhea le a kaua o lea se investigate lalo money laundry. E whaafewhea koe whaafoi a seka ia I kangaka ia o lea kaunga sis uma me uma. A seka maro, morkengi. Ia, lea lau fi korokoro whaisoro lea ukau fi kikiro pio boi. E sa o le ia. A leu te vai atu. Ia, le na. Ai, la koe kam whea kai hau. Nanga o leu pong sa o le la kare hongo ngei le ataua. Tai au. I will try my best again. E koe contact. Whaamore. Langa o loke whiwhisiringi o le ua o mai whaamaunga. O mai le media. Kei loa. Whawhekaia o lea e mako media o le whaima whaile whawhera roa e kau pre-war naku mua le ataua o na whato a. A vai sau ora psewa ngai sau wai. Sinka mai mea liki. Lele mai lunga. Ara malo. Alanga o lea e lea yolo. A ofo I media ki kele New Zealand. Lea ima se mea koe kawhiofia. Ai lenga e mua o te mana o e se I whafso kai mua ko office. Se a maisa ko saunga pe ai se au ko fo yeris ka valer kamare. Nanga piki apura o ko fero wa ye. Ya nga. Tatu vai tatu wa. Ai mangi me o karo kanga leo. Ya. O vanga na ile case lea. Lea lai wha malolo ia le li leo Chris. Ia ai afo. Ai alo elo malanga kusi karusanga le koko. Le karusanga fu le instead o le terminate. Ai manga o afo. E wha ma vai alo ia. Onga olanga reason lai ai. O lai wha moe kau var whinga paroka. That's right. It's more than that. Malesi. Ia, malesi la mea. O le ale whaalanginga o le palemengi. O le a fo ilo lako kiuki, o la kou lea, o loa makers. E sa o auri atua. O le palemengi o loa makers.
O lea lai break o ele loa I lau ngā ruenga. Ai mga o e sau e haru e kainga mali, ele haru e fia loa meika. Ai vaila, o lolokor ngā lea ngai me lea. E ke le wha maongi o kiuke, corrupti ko kongo rau ngā ruenga. Ai e wha au yoi mai mga o, e amaisi ngā vangoa, inga ia kaulele iei o e kia. Ai anu ngai lai whainga paloka e malo, ngai sau lea pronounce oi o le loa meika. Are you really a lawmaker? Or are you a lawbreaker? Or a lawbreaker? Ai tātou le leanga. Ai wanga whai ele me sanga wa, ai whai sisi whai kaka whapea. E singa ni, wanga whai ele me lea wa ngā kisi la fia sa whai whai sisi. Masao mai. Ya, wa whai ranga laire opo pole langa mongko, ra whai pāki le ngā hira kakare ngā roka inge, e la ku whai pure samo. Pāki ele cha pipi. E wa vai. Ya le na. So, more to come on that issue. Ai le o te whai atu, tau mo whai atu ia muli anga tele, tiu malu Malcolm E. Serra, the acting chief officer. O ai foi. O te lo po ngai up to date ka ko information nga pase I se umato se vai atu por me no lo ngol numero no tum favorite vili. Se ka usu ese information sa o matulanga nge ke fuku va ai mai fa pele le so ta yutses ai to tam fetu lo taule ai ya wa ka fu ngafele le runga ka ya ngi simea ka o ku ai mai ngo re si au ri ia le fa la fia me ia le wo fu fa li wa ya la ko ka vale la ngai fia trace foi ile kai mi le nga fa yesu ingo o le se Ngo umara vai iso ka me yo la ko ma la ve umai me Ia, ai tātou toi o mai o nole, te lo na iniso mta upu. O le keisa si fionga ia tu ia. Ia, wa o ngafi le sa. Ngafi na le sa, a veli tāru saka fo ile le fai le a strike out. Strike out, a vese, pale a wanga le kangi a le lewa, Nga lau po ke le so kasi o, se fukasi e o, le masinga nge ilo ia fo nge fai mai lako. Fingoma, submissions. Ia o kolorero sa so fai ese. Pam si monga wala o la mon mau le waku le fa. Mon mau le asio e. Mo kia mon mau la ka so. E ar mo mo asio. Barry fa mo to sia ki bele mai ka ale a tau fa mo le po okay. Ya, no le o u la se ki la mai ka le Mole fa fo mai ale tau ya le se vai ko tau mo se ele mo se kala alanga o mo mau fa ka le ko fanga le fu milion fo le la sa fa mo sa fa lu so se me la fo ngi fo le a fio se kanga ka o se kanga fa sala la mo se kanga ka former candidate le HPP ko e mamao ese le kumalo se vai ai sa muli mau I mea sa whakale whai. Wa o la solanga la sos fukas. E wha mau kua ia muli mau ia. O nga wala ulula se aso. E kula e la re ula lea. Whailanga muli mau po lalanga muli mau. Tud. Ua whapeo leinga nei tangata. Lei nano whai atu. Ia. O aso ia o se uso. Ele na male ele na tia na tala o se uso sa mafana maftanga o ni uso matutua fo ia te ula uva ai tulanga o fasala launga sa iai leva fo ile tautua ai pe ia no fai atu ua avea mea nei o porokiki ai ua alifo I matoi ngā tulanga fo ile le ki ngā lava ngo ngai loa wa kakaungo I fo e lango fai ngā malo kura I mai ai langa sanga muri pongisai fo I meia ela ua mafua ai tulanga a waru fo ilanga paloka ma tu fo ilenta to felo nei avelta fautuanga ale la waru fa pe aya u moloa to fo ia e fa lelanga fa sala lau ma tulanga va ko ale u fa so sale u so aya fo ile o ai ngai me fa pege wo so ne pe e ma fa un fa pe mai pule staff ne le la lo na va a pe foi upu masange e pular ka malo makua a o fa o nga o fa ai o tangata tulo fa o nga ma fo wola po se me fe ka wile mea o se me ka rafia ngai o la ngi se me o le akupu ngai ka ka o le ale langi ko ingo kuila e pa wa o matua le to ina wa fulon soifu a o le ane le langi si to ina o le se me o le akupu ngai ko inga ka fa pengi
atu pole no fo ino sia I lava ai wala le usau fai mai langa ia au mai siang kama ia ngoso koso mai I isua sa fatala tobe ole me siringa ngale pe vai le ko osu le chapi pingi kaka ma yo mai fa kingo le mele manga oe ya le na se datou talia lupeo maunu ya lupe fo yo popula pe o le tala le tamo tupu I vau ya au fio le ata o to ye o le fatu lo mai o la susuma le valu le so e fai to e tau bo fia le parliament ia ma fatu to ai ia le fio nga ya tu ya ai se vai nga ma fanga ai ku ya le ai sa na fatu sina po se tu ai nga tangi o fatu singa palo ta fo ie ni tupi o yai ia ke aula o lai makua mangingoa so le ar popula mai fu ele ka o le lewa o le sunga me ke foi ale lewa ele se mon mau si le ku nga malo si so se mon mau I konglo sa fakai au e fifiria me si linga vai Leanga e fai fo I o lo kou kau mumusu. O lo tau tinga. A ora ki ngā haere ko kele. Ai mana tua mai. E ko ala hai ki a kanga ki ngā. Wa e fua iau ngu mela au paroka. A ora ki ngā haere lau kele ma ki ngā umako I male kungu. Ma ko alia haere kele o manguia wa kau ngā. O le madua ino le tinga na tinga. Ia. Mingala na lele fai tula tala. Ali etu ya o lala ua avel tar sanga le fionga ya na sa ili etu fo isi fina ngalo nanto fonga lava ia Samoa ya ile tu langa fo ile le o fia nau o tu ya e faingi si kala e SMI na ilo le tatia pea tapena ngala o tapena iyo ala na lo ia malana team ya ai si ka ko va ile anga ole at the end of the day pole ungo le so le atu e tau unpredictable me kupu mai oile Samoa ai me sur fam singo yo vai ngala na e fa Afrika tele na tatou wa mafo wina ya le tulanga e tau to mai le vai nga le atu na tau ba fa ya tu ro pisi la val te mai tai ya mo au fa lele sa pe no fa ya tu no tau fa lava ia o ulangona fo ia tau fa afenga ta lava na mo se ava no lungo por kalami ona she sounded busy o la fo ia busy tu lango le tau ngalue ino le lato officer fo wa mana tu pe ya le o ese bai mar mele sa ia oh ya aro fa tu lava le ia ato o dia lo busy ia ona mo wale sina va no se ia fio mai ese fai fu singa kala le anga ole a mai runga kuskusinga fia e milionga nga u withdraw ele suita mai taile kasi mara familionga ya 1.5 ya ole wingala na lena ta fa tu ya ai ona tu pele ava no langa lai na pis na veli meli mai le tai au fa pe mai fa malulu mai ono le tele o fufuanga o fa ta auto mo le yasu fa le kalua ole fa le talua ya o va ku kala lalo la ko fare ngi video isa va ku kala lalo so ai kala la uisi me o falo o le king wori ya ai mana tu o ele ya se mana tu o e o le wa na ye na tanga ta la vole o le tu malo na ma wa sina o mai so tanga nafi o i mana ni tai o le failo mai e tu atu nei me e wa pi ai ngala va nga ia ya o le voila ta te fsiringia o ila le e ona li poti ave o la observe ya ka wile ka makele ro foi po ya wala nga e o la tinu ule si o la ki ngo foi si ke fongole ye wa foi e fonga e lai ka o ko ya o la ta o to lu foi la ua no fo te fono ya o fisiri la wala nga le ka ko va ya ku nga makwa ke e ya le tinu ul te ingal fast le terminate e o fo ia ia tustu singa ma meu no winga ele ia la se si ola nga ke feeding al observe pe fo ia ile o ia la or ka kala vale le ave ia fautuanga al observe ma
Ya, o fakula o whaavale ma whanngā mea. Walanga, a kako kikirongi kua. O le leanga i o longa whaingo le lisi le. O whese lisi, ko kisira fia le a, e ingi lisi whaapea, whaise whare ko mau mo mea kaumaka, a ngā le whakausanga whaie. E le whae, po ori ma kausanga, e kua whaavale a whaingo le lisi, sa kaunki ki le long term lease fo ile, ia po lease to pipe, la se fo ile. Ia ngau ki au ka penga se ngā mea ake whakore kele ko penga rua. Si o me ko keilo oe. Le ngai ka si ala uwa ai le ko inga whale o langa whai pising isi ma le ko inga porkiki ele ale ka alo ingi le sui lea. E nā nau whai atu. E le se ka ngā ka valea ngā ke le iroa mo le vang whai pising isi. O whai pising isi. Whaka ngā whaavale valea. E no winga nā le lena te whai atu. E sa alo leia. Aro vesiri, ore papa ure ole ko inga ma fau. Se ai langa o seika, o mea ua leva nga seika. O mea uma ua leva nga seika ma fua e. E te sile fia oi. This is how I look at it. O whai ngā dio lia lea tinu umalanga wo lea po ai lavar kaka le ungar whale lea. Le pising le il whanua. A nga whaapea e ku mai lea ki ngu ua lai mau malo. Lai tu malo. E koe whaawawa. Ele kalanga. Ele kalanga. Se whakfoi pi o le aor ka alo leanga le ka alo leanga mai ai. Manga o whaamakanga. Yes, there you go. O le o tua uma o patatua mo le whaafonga mai Samoa. E manga o e whaaka uvalea le pākia le fast. A whela o le ko inga sikaili lei. E ui o lai malo. Ai le isonga paua, ai le isonga, le masonga whaafia poko i kokongu, ele o tū malo, ele o i kokongu sa government. Ele i malo. Ele si palo kang whaia. Yeah, I can. Yes, you're right. Mana tua mai la, ia kako aru ia, e ui ngā laki. Laki, ia lupunga. E ui ngā laki mai kokongu, a o le winga Samoa mo le tau sila fia. A ngā palasi mai o lai pale mia fia me, i le lako faufaunga le ngā whaia le sap. Ko e fa sa o fa fingi ko e fa adua kulanga wole po ingi kanga kai ngor fangore ko e fa la ku fa pe mai wa uma lisi ma ai sia wa foi langa o la le la va en ofwa kivi kuwa ma ko extend ona o le power however o matua tu le le la ka mo fai mai fai mengi o fa le nganga o fast that's all it is ngā le whaaleanga ngā le fast. Te lore mafuanga le atua e toi halua sau faʻasoa le melea. Ta ino e tuloua. Leilanga o le ingo le se upu palau vale. Le se upu lea. Ta ino e nei tu ai ngā tangata ua mai mauai le alolofa o le fast supporters. Wai kasi lea makua i amo kupe i oi. Koleki fa. Kasi le koleki o le saufanga lima sumar kasi le ua. I kumalo sumar kasi. Lima sukas. O le anga ingoi. Le ua kung kwale ai mo isi. Le ua matua. O ka apele. Ta avao solo pe o le ka ilo fo i le ka se ngai. Ka ape a pangi ka ape Amerika ka ape. O ki fa fo se ia ku ke lo o rest in peace au ke i lo ma wor kala o ma liu kwala. Tuala kala. Le kai wor kai nga. Ska mo mai tuala. Sko. O ke nga mafiro ai nei usila. Kai minga. A koso ko foi ia o ke la ku ke kai fongo le mako i ku malo sa pa ke. Lai fa fonga mai ia na ia uso ia no uma na mato video call me se foi o tu me seve. Ai wa sa o haro wala ku lunga pe lua e pe ko fongo o ia lunga. Sa fanga le lima kasi. Fai mai mafai nga ID sau ma menga o lau card black card gold card se vai o fai o mai ngai me pe o membership foi e quero aí iko kongo le vanga le winga la utal kasi le ka makua ingu ai le ango maingu le sua o fa manguianga ka nga lango ia le vanga fa fire fast ala nano fa ngai le matanga le uputa ino anga o ngana o upuna o ngana sa ia le tunu ta ino e ioi wa ai ulu tua na ita isi o ko kiki ape se para ko ngai ko fa ngai ma le fast supporters group a laut
Le baanga e lima kasi. E makasi wa fai ha. O whawhau Wa e se a kusa ua fai o le tau whaaloto le anga i. Ma o i fwoi na amataina sau tu tonu le mele o le tau lua ngia o mafofo tangata. Wa fwoi na o ia na iailang control e mana control e ia ai kes kusa special case mai e lunga isi fonu tanga fia me. O kau whainga e kosoa kun mele. Yes. Ia ai wa fai a e ngā peia na ufai atu. E peia na ta fai atu. Se e ao ngā ko ngā whiki ai le umi le atau. Le alala na le ua tupu mai ai le whawhika uri le whale le whale aka. Ai kango send le observer ma ave iei tau a whai e whaamata Iyo e, kau mawhai e whaamaka ngā. O te loa. E kou peka le atau a tatire i o marolonga fo i mai whawhiloa i sunga ya Mr Falai. E kou peka la utala lea. E fiu le au vaenga i e ka lepe le fast. E maybe e mawhainga kou ka lepea ngisi ka ngaka fui kou ke wha vevesia ma vese. But you will never ever mawhainga kou ka lepea le pāki e ka ua le wha tua i le tua sa mau utasi. Le anga nga wha akuinga mai le anga pa ia o le tua. Yes. E kou ke fiu e kau whaile mele e le kai mawhainga. Ia e pisa kanga kai le kulo ka uvo ile mena e fai ele fatu si ia wa tasi le tangata na uma ele fai le pai inga fia me kasi le kanga siku e malanga mai ka okonga Fai ngol faku. le si le kanga ma kwa siku e Ke po faku ma ele ferwe. ia e na no fo ye so le sei kau ka fio fi era kau ka kala o kanga kai le ia o nga ia ile ma A mi se ka kola ngasi ngasi. ore o mai o nei au ari e mai ia a lo ngei la ko fa le ko oi la ma lo e mai oi fa fo fa pe e a lo ngei ai ko kau low berry oi Pero wo saukia ma. Oi ko e mo. ia me la a lo ngei la le fia malo ma fia fa kau ke ai mo mai na pe le mo mai le so oi pe ma ale do pregi se skai bi ho wo Pi wo go flat. ai mo ni na me nga oi la o mo e winga nga oi o e mai ma no e ke e mai o ku le e mai o fa nga ma no e o vai la tanto ia ile te le o le sa fa va e ke fa fica pero ke le fa ponga Kofo ko e mai. Ia, wa ron ka ma a Patrick fo le ever ready ave. Ja. Ja. Kadida. Ora po chacha. Ar kamaria. Ora fa nga ar por po chacha. U ko ngor kamar of. Vai, subu mar kamaria. Pingere subu ai. Yana ferro wa ya fa pegi. Ko nga me nga de la so ko nga Me nga fa ko mor ka wa mai mar ka wa ngasi fa pe ka ko lalo la nga o nga ke soi foi e nga ka la fo la ko uma la ko ki nga ka nga lo ko maulalo inga ya umilo soi fo ma umilo ko ko ya ta chol mar longa la nga disi ko siaki ya Ele o que ko kema producer e pio ka ko mai tia le ke ko bigi mi tanga. Ava pe ole a so ro le mai ti mo fa fonga ni so no ina refresh the telephone. Ava pe fa le to ta ko maro to fo me. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival.
The VIP lounge at Whaliulu Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. So for manue malangi ma, o lo ingo o matai a leo tasi nau mea tau whao, o a'ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whalewhenga luenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou auaunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoa I tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mea se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. Wati lea ua lua se furu ma le lua biru tau te nei le itula e ono e le tau tua whaua wal Blue TV ma proklama Tautai A'e ma le songa le a taua ia whiwhi whairoa to le ua iyo e pea la ngā ruka ma ngā whiwa ilo ia WT se i whakea ngā pepa o le inchi lea la u whiwhi whairoa to lea la ua maua le vanoa ia ua maua le vanoa le songa ia Mr Falai ia po o le fionga faʻasoa e rungo le tatou pokalama so le vea kupea o le iau wa ila ukamari malo se fo manuia malange ma ia se fo manuia ila tau whare vai malai a siata me se fo ila u so a tau le sunga le a taua ia me se fo I whatalofa ma whaafeiloa I fo I le paia man mamalo so tātou matunuu pa anga masani le tātou Tautai A'e mai mo mai le nei vaenga le afiafi le whangaloina fo I whatalofa fai tau langa I so se tu le lalo langi o maua tātou pokalama ne vai ngala fiafi. Patalofa ma whaafeilo ai atu ne vai ngala fiafi. Ia ma lore so I fua maua ma langi ma. O le ale ngole valley leo ke vai aku le ke ia wa ile wa e sa fai mai lalo. Fai lo mai ale atu le valley le. Valley Utah. O le valley kong wa le fai ele lu au ka mai kiki sa paikea. I fo ila le pu ile ka fa angle to rock maunga ye fe pe ke monkey o I kong wala fai sa fisili la o le wa kali me ve me la sa foi wo monkey wo monkey me
Whatever monkey. Ora le ngora whatever monkey ka man. Whatever monkey. Pange lau sunga le a tau o ke mi ho nge wo weva fa kasi ma mango le va ma oa. O se swinga fo nga nge kausanga fa ungo nge kausanga. O se no foanga le o tu o e se to ru talu na fo ya tu fa nga malanga o no me sa langa se fa yo e fa marino mai pe se fa salanga le u fai Angele mai mo fa fonga si o tatou watu nu ia pe yo I le wo ia termine e manga ia ko ise se fa kinga ulu e manga ia felesio le ea manga ia le atu maunga manga ia malulu felesi ke miuma usele o ko ia ise si foi le ko fa kinga ulu ia nge kai me ra fiafi sa ka fa pere o a fa inga e o fika uiala o fika uile insurance foi le wa me mangi a fie menga ia ka wa fa inga le ulu o le ana tau sa ua ana nafi o le na tau so tai o le WT lo ia ia o le la fie lo le tatou programa poni o manu anga mai o ia uta longa fo I pi inga ia sa fa ina vita vio le alfa manino pe pe pongi mangu anga la como o skaria o fa ke le ngai o le wa mau mai siaki wa uma nga claim ke kako o luari maru fesini o le wa uma nga claim o le ala wa o mai au siaki ia o le e va ver malanga mai ngi auskaria ia ora mau sanga va nga siaki le wa mau mai I le insure nga claim ai e la sa o me kupu I Amerika o le mangu o kupu Amerika vai pas fu ku me le vai ia le vai oi o mo kwa ia foringa hore wa o mo kwa ngo maure le tag team le o tag team e yo ka oi primo e ia ina I video fo ia le na maua mai langa I e le io o le vaenga lea e ina video ia le te vai tu le na maua mai video muri na tu le ia producer e se mai tamana I mai moanga le tamalo I nai ai la tama muri na tu le ia e ile si show ngar ka malo na ia le na la malesina e ile video na lua tu ia e ile si video na ai ele na la le sina lua tu ia la usunga le la video na le io se bifo e si la show le ko inga io show le ko inga ngai pe ye ke ia o le tunu ila e o le tamalo le la no fa tu na nafi ile atona le na feru I mahana ia le la e la io le ko le fo ve fa fu ke le fa ko se kala ia sa oli e me vai vai la e vai le ko vai le ku ka kia le ko ia le la akora le mo fa ko fa fu ke le fa ko se kala am yonga fo nge pare ko ru te ataua ma le whaafonga so tātou watu nuu. A tātou wolo le me tātou te perform mai. Ua nei koe ku ua siki vaenga. A ua o mai lo le afi perform e te tauna perform mai. Le a taua nei te ua whapenga kasi ka lengi ngā uaru ma. E tele toa ngā tā le ni o lo o ngā au ka whapea hoi yaso i e whaaponga le alua susenge e desi ku. Whaaponga le lima susenge e desi piko le ie. Le a lama le kai mea kupu al whaarawe lawe. Ala e kofu a piko le ie ma whaaponga hoi le au wal kai mea. Ia o ngai whaaponga la iki la nganga oso I kai mi whaafose. E maka ukia. Vai oi e me le vali le ko inga. Wala laka mo e mea so le konga vai. Ai sila o ia ile me o ia o me ola o ku kar ka mano wala laka ile asi ata mare ya ta wa sili e lo ka ola fa ka sin me ola ka ke no wa e ka ke tira fa ka la me ola e mala ma ho me ola ila ka ikanga ngang Ezidia ku so le wifi mai sa ezidia ku fa sa ngai ma me ola
Kakesi wai mui me aula. Ele kai apa pole me aula ya kai. Akari, a ver se Aku anai ngala vai foi dunga ngak. Akari, pero ni se fai anai e kamo e vai. Kai kui pokasi ka ko aka ngai lunga fa mon more anai. Ka fio fi mai. E que le faro ngo se pora mama e que faro ngo mai ama. Ai, ole. Ore vai kai, porque ni como ana. Ya se sa ngo mai ya se. Ma wala le mali ata wale wa. Ya. Ko ma e tau siaki. Ia, ole taimi tonu alea, le no fatia o rope mfaina lua tau ave esea mo pe ai lo tino. Ia lana wo ule mana o voi lele langa wo kele ngo uferwa ia koe wa kaumisi e yo o vangoa i taranoa i mo o TV ke keli. Ono pe ale lana fato ya o rua, e mafainga rua mai se i kau o si ese, le kau o la wanga i mianga. Oi ke mi kongo ale o kau fale kongo foi le ma ale fakole o asia. Ela ngo ko ma foi ko ma fiti. Ia ke le po la se ma se kau i le ia. E vai. Mele nga lengo foi yak. Langa nga umalonga langa e wo. Vai. Perngisi. Ya. O Laura si producer. Sek tu li producer ka ko. La a ver, vai. O me la ya, le o fatu. Termina lea. Ona wa ai loa ia tofu au se vai vekasari le atawa wa wa mana na o le te au ai o ki kawa le fai show o ngore o so ai miki nga e ma to wata le vai va mai o kiaru ai ke ile u vai ko ia o pe avo ia o meanga e kai mi fu uri io o le mo fanga a ngoso ma le lana lai lono o fa tu ya falai e o mai masi fo mai to ina na le ile tana o mai e o mai tau ave ese pe ai se kau ko sengira ko kara ke ma fo anga nga ai le se kau swingo ma o fato ta o mai lai e la na umai lole ta tonga le ia ma vai ave ese lo se me la fa ko mai ka mai le me runga ai lo ia tato woi vaenga na leina sa dungo tato ya ngale ka mai ia wala manga se fai se kala o mera ha ko malo si malea siata ia wa umanga su ma alfa episa ya rek ngua o la foi de ma le ai ale vai lo te fer wa ia malta porpo chacha le ia a mai sina o tonga walanga o le ua o le tamalanga foi le tao de fundraising of the committee Victor Vior lava ia a o le ua mo wala vandoa e te afia Utah Vegas ia me se foi Hawaii e se mai California ia ma de sipito no uina i Frisco i California lava ia mai sa o konga o fa foi le malu le tunu male fola tele le ua e kuka ia wa kuka i America kamano ia sa ngoia malo siata fa stai mo la vanoa o se lao le nei po se taimi le nei e fa leo le nganga o le fia ma le nganga o le fa stai me se fo yo stete sa fea ile malanga pe ona mai atu ile nganga fia ma le nganga fa stai ese le lango le pa ia ma le mamalo so tato watu nu ia ile tali malo ma le lango le mato fa mo sa mato malanga tuai ese foi la tavai si foi stete o America fia le loto ma le mafau ia ile lango ai mai se lava tu ai el tu pulanga au te va ai na ita mama tina matutua le tau pati mai le lango ino le mato fa moi a vele nei lao matongo fie ma le nei taimi ia e molia tu le nganga le fa tele mai le ta ele o lo nei loto ai mai se fo il mato o malanga ese matango fie le tali malo ia mato a mata tu Victor Vio anga ia tu Vegas ia anga ia tu Bay Area lui for Utah
Pai mai nei iau I o iau ai o ka se matangofie. Le mafai au upu ona wha matala ina le matangofie ma le tali malo si o tātou watu nuu nai ta māmatina matutua. Ia e o lava inai tina o toso atu lava na tō wheelchair. Ia au wale le lango ino le mātou wha moe moe. Mātou malanga melena na ofia o lava I Vegas. E tele lava ona pu e mai ia ata fo ile le lau papale Las Vegas. Ale ngata fo ile o se avanoa le mataua. O ile casino. Se tasi leo vaenga sili mataua. O loo o I se vaenga e sili o na matangofio le fo ia ai. Las Vegas e ua lava Las Vegas o no le casino. O to vai le vilo le matangofie o to tonu o le fale atoa. Ia o se fianga ma se mitanga lea lo tau nuu ele o Las Vegas. Ia ile tūlanga o lo I kasino manisi fo I vaenga e tau ai le stete. Ia ma le whaaloalo lava asiata. Ma lo whaptai. Ia, sau o tonga po sinau sau noanga le. Ia, taimi fo I lea o le whatinoino le tāpaprikiu ma ia o lau mai tau walanga Australia ia le fo ia oe me le pone o whaiwai o le whangaino le tunu. Pei taila o le ua e o atu I Amerika. E si whaisau mai tau wharitanga ta kuka I le sasangi atu ai mai sela. Or ko inga ki nga inga fo I le pisi na pisi ai. Whaina e whaasoa e se ngā me se fōr whamunianga wa e whaatofo I le atunu ia I whamunianga le tua le lau barbecue ma le sosi le e fia I tangata. Patai asiata mo le whawhasili. Tu sai mo le whawhasili. E te lese e senga o inei Australia ma me wika I le mea sa tātou malanga atu wai. O loo ia inisi o bilo sa atu ina atu ilunga. A mata atu lava I Vegas. E inisi o tangata sa atu wai atu. Ia ua mahea. Ai o le tā pena penanga ma le sau niuninga sa iei. Sa iei lo ma fau ele uma. Ele vave o na uma. O Vegas na uma lava I le itulau tasi lea uli. A sa wha moe e au lava I le itulau 5. Tatou wanga I atu I le wha moe Utah. O Utah, e lua aso sa wha tau nuu o le tatou papakiu. O le stock sa o tau mafai e kawai aso e lua. Toi ti lava a mae ai le aso mua. Le ana mai tau ina e le pa ia man mamalu o tātou watu nuu na toe a mata na tu e a mata I le valu. I le asolo na lua e peitai. Sa a mata I le lua o le auli o na sa o toi malanga I whaatau nisi o vaenga ina ia mafai o na kuka aware pa ia man mamalu o tātou watu nuu. O lo no winga fōringa mai e te lese e senga. Ia I Australia ma Amerika e tusa ai ma le lango o le pa ia man mamalu o tātou watu nuu. I Utah. Utah. O le stock sa o mafau ai. Lua se fulu pusa mamoe e kawai aso I lua. Se fulu maleono pusa pipi e kawai aso I lua. Ai o maifo ai se fulu maleono foi pusa moa ta I fast fulu pauna. E kawai aso I lua. Ai o maifo le aso mua. So e fa pusa moa lo toi. O tato mamoe le o toi tele. O ia tau mai ai le tau pati mai o le tātou watu nuu. Ia male lango wina o le wha moe peo na umalanga, tātou malanga tuai. Lona winga lai fōlinga mai e te le lavale e senga o Australia. Ia ma Amerika e tu sai mai wha afisilia siata. Ma lo whafdai lea daua ia se vahenga te. Wa fui lau mai tau watu fo I o le whaatumulia fo I mga tau Utah ma. Ia o Hawaii, Vegas. O se vahenga e se le lau mai kau kuinga I le I mesa ko feo ye o le support fafkai ka ko ka fange lango inga lua fenga malanga so se mea ke lua ke va ku elenga ka le kiu a sang yaku a fe lo yak ya okay lo inga se fenga malanga ne vai fa ngalo inga o lua a mesa le lua extending le malanga ya wai ya ko vai se kala Mr Falai ya wai la ko ya ke longa se vaenga ka ua lua whainga maranga li ka whingu. Ia, le nā tōnu lava. Whaftai ai o le ua whaale o tu le whaftai le
Ale fionga ia faʻafono. Ke lo you can check on Ellie's page, Ellie faʻafono. Ai tele ele videos ma tūlanga whapena e pine whamau eo. Nā fu ena live mai lava. Tele au nisho vaenga man. Ai toi mole tua ile whaafte tele. O le papa kiunga whaiuta. E whaiela ukala. O so i nganga uva ai ai. Ua ole o langa o le whai papa kiu le o langa le lava. Lea. Le o langa. O maisi o fai lea na ia tai am fai na shelu ngol tatou por kalamel te minen o i utana o vai ai le to inga vai nga le wa tele wa fai si umi fo ima o vai tele o functions wa fai au ila utana o vai ai le tulanga na wa uma enga ile lo me tanga tala o kiru kama fai wanga pelu o kiru kama le master chef lua se furu pusa maha moe ko inga lapo po avo ile le lua suru kilo lua se furu kusa pusa pipi pusa moa ai o fa moe nga e umai ia e lua sol na fa taua fa lea ile aso kasi nga fa yuta matua ia o lola ia o nga ole afa sol mele na fai oi ile aso valai le tauna lua ia so atotoa ia wo so tanga te wole se mea o tanga te o vainga le o te lo ile i Hawaii le a o Utah tua e o foi le Hawaii o Hawaii la le ia kai nga vakungi ia o wa le mafai wa kau o e or kama kuka wa kau le mafai nga lo e fa malia i tangata e o si Palestine ia fata i Hawaii ia wala fi solo i ku ole o le farkapolengi wale le kiu ka ka o ma wale se mea ia pisi solo mai pelinda ia e su e au sau e alu mo le si fisinga u kala ka fa malie ia o kifa mai lo ma u ia o se val mai ia o lo mai ki e wala na fai fo DJ le baka ia ia wa o tiu te ia ole fofonga o mato o malanga fa malulu lo ina tangata atu fa malie o to fina ngalo ia ole matou numero foi le sa tau ki taile tatou paka le o fase lau plates ia ale o matua mamale le ia ale lava e kiu mai lava to tele ma na fai ulto nga me foi le le mai o matou fase falawa ai salu mai lu ngol pa kiu le sosi pa wa me ina tangata fa mai se ga fia ko for sosi nga i orisi na ai nga na o moa na bawa mai wala vale fai molanto ya malo winga fa tailna ya me se foi la o Las Vegas ma tulanga feilo ai to telefo ya inga me se foi o le to tele o nisi o fio anga ele ngato le fio anga sili ia o sa tu paitea o sa fata o yo sari o le fanga sa fato o le fanga ia manisi o le tele me se foi la kukuil o ko vai ai la nga le o kukuila nga le masangi ko maro fala e ila le mea no mai tauina le mato o malanga mawhalai. A whaapea o ni tangata o te ilofu ilele po e iloe whalai o tangata i lato au masangi tutu ila mani i upolu. Tata foi e taule whapele o mawese mako kupi. I ana saule a mai whatala no i mato luma. Ai o kama foi e o ke waku runga e pia vai mamau ko loka maro mista wa ko se alu fa felo i mamau ia na mai asi so la kwa ile si vai nga lele ia kopia kwa ko fare ia va ko usava vale kwa o fongo fore va pe e ko le ia taua a su e kanga kai si kue ai mea nge ia o asiata e wai le mafai ngo kala ko o pingera lo kala ni le ia taua e le mafai ngo arwe fa feido ai kanga ka ai mu e papa kiu o le wa fa matala tala to le to fa ia vai malaya asiata ia tulanga le papa kiu o re ke roe ko ki Wa pawale o skeke wa ai tangata wa saula wa fine so ni le si papa kiu o ila le pine fa mau wa kaude mafai onga ona o kavainga le lua papa kiu ile tumo tangata le si vilo le na ai to ilunga wai ulava na sau no vala au so fine sau e ku le si papa kiu ia
kau mafai e kau catch up le to telo tangata ma wala stete le o Utah ia ma le stete le o Hawaii le sa tu po va nga le o ila le pine fa mau le o le tala asiata i le tumu ma le to telo ila to na lo mai ya le na tu langa la na la kama fo ile ya ai o nai o me e mau tau tali ai fa tai ono le lango foi al malu le tulu ya e to kawanga lango le kongo po fa tai foi ya o va vai tu o mai Hawaii wa le asa u mai tau Hawaii ya falai wa langa le pe wa skai fa Hawaii mai au tau vai tu pe ye mani nai lu au na pe wa wa kau e ta mai tai na pu tau fa o ka maro bo o lu ngor state finger ka maro yo o le si vai nga si le mataua si ata o le fa ai lo atu fo i lunga tanto po kalama e ia lava le tama ita ia wa ile text mai ya o le na o ke kari ya o le kau sor au ra kunga i fu nga fai ke ro pa de me se ta to male a taua ai o le si vai nga si le mataua o le tato o mai nei i Hawaii e se le matango fie mana tava ai o i pe o le king ne o kulis ma i ma ue ia soa wa pe o mato e kalesia e umolona e se la misiona ia e anga i lo i le PCC mai ma ue ia so pe anga o kava veilo se mangu le ka ke si var PCC ai wa fai no karing e ke mi lo kala ku ia wa sa o kala pa lang wa too late ai anga o ava ngo le ia ma va no silim tau ai to te lo me si on tau o le ia le au le ia le la ka usengi kon kala ke ma lo ia o le wa ia fe utanga inga ia se fa mau tu va nga umala vo i pepa ma mea uma ia ona sangi lo la ia kon kala ke Mr Falai no mo Australia alu palo e ta pauso le ia au ka ko e alu ai le meoro i kon kala ke o uma sangi kon kala ke o le wa sau no Falai pe wo toi ona mo nga ina ua lu atu e si va fa sau mai tangata i lunga pi e tau leini la pe la i le ko ka o soilo na manatu le io si fa sau o koe o luai si tangata mi milo upu le wa ye fi mana o le ri e fai nga kiki fo i le pe ai ari mai ona vai puso ona mo nga ia langa fa mai ha yo na e sava vali e ta malalo konga makamangi we e wai no foi wala ngo foi le na o ele fa makai mai fe foi i Vanuatu ia wala nga wo kero for or fainga nga ora ngo for nga fam kala ye kia wa ta we pie le ngi ula e na o ro kiki e foi nga fai ma le la sa fai o King Charles wale tia kinga inga le ringa le ya kau Makua i musua fai aku nga fai o nga kiki lau fa ta wa ko so por colori foi de ave ko con fai ka o lo kere vai la monga o nga kupu ko e fa penga le monga o la so o le mela nga le manga o ia ka maro mista e manga o foi le e piwo ko mo ma wala ngo ni te mi wa de o te a la la tulunga e kenge mai a o e manga mi era fa ngo foi aunque foi so ia la wala ia ai ere se la e ia vaenga o la ua tau vala mai e lu au nga la ua la ka penga e kuka au lu au nga fiku se lau le bar fiku se lau nga le afeka ngaka iyo ia o taleni ma me alofa o me ia e fo ina ile tu a o le alu e fa lau keli e le nga kia o le mamalanga foi la le ngo vai e le nga o le kuka me iyo e le ai pe wo te tau la langa mai la ia i Malaysia na tuna ya so o la titi pe i tau fa fine ana me na fai ole sa ora tau nga ole la ker va venga fai ko o dua mangu fa ya ole tatu taimi foi nga yo dua winga ia
le ia tau ai ia le mera ke whaangoa ai le fiafi nei le ia tau. O le wa ku lunga le social media. O le su e po ai ngo fuala au ia le se ako asiak. E paula nga longa whaangoa nga ia. E le ai ni mea le a se a fuala au ko kongo ako asiaka o wanga ia fuala ai le se mea la ko fuala au e le ingi ngo kongo nga ako ai la ako. O le ke ba ko mengi nga Mr Falai ia le ku wa fuala au ngi. Ia mana to forte mire no. Ma to forte mi foi lele no fatto ia o le uso e te so ani le ke ungo la aku. La ngaleana fai site le o tatou wa yo te lo tau ma fo favor ke minga le ke uso se ma ye ma me. E ma se me li mi ki fola o kanga. So o fa ngo over fola o le fa ngoi e fa ngai. Ya o paunga. Ya paunga. O le ngo ko fa lungo fa pe se fa ngo fola au e baku e fa o nga ma kot fa. Are ke le do pola mole ave sa o fola. Okay. O le fang fola o kot fa nga mai lang kamo ka vikang. Ngai pe area. Kamaro pasta. Ya. Ai fa vitai. Ya o mai ni fo nga ina o to fo ya tui. Ile ainga me for family le fionga faltua ya isa mar fanau o ve ko episi mai au keita. Stai asiata mo fa sidi pe tu langa na sa na ai o tere la vo malanga e mfaiona malo lo i New Zealand na fatu malanga mai le nei Australia o le na e mai tau wina le son tau nu o tatu malanga sa tatu tau nu i le tai au ai mato malanga mai lava ma se o fine i le uli o na o le fa mo nga o le e kalesia e whakasa e tenti nong, ia ile atoanga le la tau tolu si fultau sanga talu ana whawaeina le lotu e whakasa i nei tenti nong. Le ala sa whamanatuina i le aso to anai, ia le lantou aso whanau i le tolu se fultau sanga, le asa mātou keira ai. Ia e matau tiel se lenia le kalesia sa maua i le aso. O le awhaino le se lenia le kalesia na maua ina le lantou aso whanau. Tolu se lau fa se fulu lua afe tupe au se tālia. O se le kotile a ua whaatu ina maua i se aso whanau i totonu i mele pone nei. Ia le sa whataunu ina i le aso toa na i peo nai vaenga na sa turi mai. Ia ware wha moe i e kalesia le i le aso toa na. Ia me se fo i le whai ungole nei vai aso. E fo i se tasi fo i o whapoiponga se tasi o ainga. Ia o le wana fiso o tai mai pe o le ala le nā o le tau mafai e tili mai. Ia aware whatau nui no wha moe o nai ainga. Ia au tūlanga o le pisinisi o lo ia temi nei asiata le a taua ma le whafonga anga si o tātou atunu. Lo manu ia mea uma. O lo o solonga li lei a ngai pe iluma ia tātou te talia. O le are foa ia le li ua foa i mai a te tātou e ala i pisinisi ma vaenga o tātou tau mafai a tinai. Ia tātou fia ma o tātou whaafitaya e lea li o na wana whamani yanga ma tā leni u mawhai o na tuina mai a te tātou. Na i mawhai o na tātou whalau tele, ia ma tātou au nai, i nai o tātou tangata anu Samoa, ai mai se o le Pasifika ma whaalau lava. Ma lo va tai. Ia, ma mafarar ka kama ia wala nga a ko se lau fa rua fele ia e fier pasenge a lur ku. Sulim paseng. Oh. Ia. Ile o se me fu ila e sana tau mai ai le manatu mai ai fu tatu ofisa. E awone ngalo lau sunga le tatu sponsor le tatu proclame le tute ia. Ale wa e se me fa America. A o se wo mai fu. Ia, le na. Io. O ta fia wa fetawiro tau no mai markeita ia se kokonge foi la ka sponsor tatu proclame. Paulo sponsor oke. Se mo so me ponga fianga ka ri ko sponsor. Ya, le ai la fa malo ni ya fa tu ya isa. Ya, ai o se wo mai I like that. Ya, wo mai. Iwe. Nga wala la go le boka o mai ko se la fa lua fer coupe ala ka le sia ngamo. Oh ka. Ya la ngai le man na o le ka le sia ni me fu e pi tau i tupi. No ngo winga fa ko se la fa lua. No fa lua le nga vesi. Ni opa. Ia, o lua sida fia o whālua Mr Falai e se whālua o lua.
anga kako le va i vasa ia se mangue va kule dua ma o dua ia ma lo fa tai mo tatu tai mi fa tai fo ia o le uso tu lo ia swafa ia o misia se uso ma malanga io ia la o kama ia fai fo i ma o ma la o kama mai fai ma ko karinga malo o ia o ka ia lo fa ia le la o le la va ka kala ia fekala ia oe io e so ngofo ia oso ra ka mo ala fiona ia fa funu ma tulanga ia ale ma ua e fa mo ko malo le ka saungi ai mo malanga i Samoa ia te loa se fa ai loa system ia ai mo boli fa malo ma fa te tele te ise va nga to fia sa no te tele i tau ma vai ka ko pesele uma ka ku ma vai ai o le si vaenga na peon tau whaailoa e siata e ieri tātou keira mo le tātou wha mo te le lava lea o le viune a si ainga le whai i Samoa le na tau su e se hou tau e ngawhata tau li maina i si ainga ia o inala i le ia Novema ia o le malanga atu i fo i Mr Falai ia e keira mo le wha mo le si ainga la ko viune i le toru basu se tasina wha mo te le o tau la ia fo le va ai a warfa lau teleina ma le fatino ino le au nanga Mr Falai ia ma lo fa tai ia fa tai o le fa lau teleina le e wange ngalo mai de kapo inga wo pele ia wange ngalo le wo pele ia tawalunga le ma towa por club de vanga le fiafi ia va tai bo fo le atoanga su mai le fionga ia fa fonu ia e tala fo ile tulanga ole vaenga o fainga malanga ia me fo ma moris fa tai to telo ila to lo mai mo mai ia istete ma aisa mato wa fea ia ile nei fo I to sanga ia ai ko fia va ai kan kai lau siva le siva ka malo ia le la ka ko pesele o pesele ia ole pese ua mato fo I mai ai ua matua mana tua ia America si mato au le strong tower we vai lesi si mai o le te la e ina le toninga o le pese la le ku so le pese wai lo o mai America o le pese strong tower le fai ma ko ite ia langa o le kasi le ka o le wa fa o le komiki ko ngor mato o le sponsor le mo toninga mato ia le la player tu tau lunga ia ai si fai mai se si var ka malo mista ma sei ma cosa si va guai ua mau longo ja moai le roka Christ in my vessel I can smile at the storm smile at the storm smile at the storm with Christ in my vessel I can smile at the storm until he guides me home Christ in my vessel I can smile at the storm smile at the storm smile at the storm with Christ in my vessel I can smile at the storm until he guides me home Ya, ku ba dua kako uma le mai mo mai ka mai mo mai ku e dua kem. Oso. Ai vai le mau sa. Hola. Vessel, I'm steady through the storm. Waves trying to test me, but his peace keep me warm. Hunger in his word, yeah, that's how I stay strong. Faith on full throttle, can't steer me wrong. Enemies approach, but I'm calm, no fear. Cause the captain of my soul's always near. He speaks peace, be still, sees quiet there. Road. Now I'm sailing with purpose, toward heaven shore. Sailing, I am sailing home. Come on. Sailing, Yeah, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Until he guides
Mawar me nga kasi ba yai. Ya. Mana ya lau siva pena mo ni ma tu pe lau tu pe le na ke tai nei. Ah. O te lo ele no se me ma ya le atu. Ma siva se le ni va mo mori. Ele lo se ma se le ni ma ya va so nei. O le unga i fo ile o tatou maftanga ile to va ia o ru. O ye kipi mo ye. Alo fa tele atu mo ele uso lo fa tu le ainga me se fo lo fa tu ya pe au va ku se ofinga pe au o misia la vanga ia ya me se fo tatou wa maftanga ia ma te o fa tasi ma Mr Falai le vanga o le viafi ia tau ko ke o ma Fela ile sa taiao to fa so foi tele mo ma to wa no ia tatou feido i se siaso fa so fu ma mia ne fiat ia fa tai lo fa tu ia Samoa tatou proclame fo na Fela ila so taiao so puponga ni so tatou proclame ona ingalo sports talanoa live tomorrow e tatou issue o le afa talanoa i foi nisi o tatou tama tuai o le maru Samoa ma avatua ina se oto tonga manino o le tatou uniform awane MC le tatou sports talanoa ila so taiao asiata bla taua ma le tatou producer ma le tatou team ma to ma nai ma tu fatu so ifua mai manuia. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leo tasi mea tau whao, o a'ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoa I tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai ta ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice.
Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo pinga to whailangi. O na whiriwhiri no le au nanga i te whaongaina e pei o whātaunga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli. E mwhewhana utuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga maso whanau, e mawhai fōi o na okai, tau o le whausiaino o whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manao le, ona o omi lea. Ona whiriwhiri lea o le whareoloa ma le nu o lo iai le nei whareoloa. Mautinoa ua sa o le lei le whareoloa ma le nu. Whiriwhiri lea o whai o le talo for voucher te whia whatawina. Mai le tonu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Maratua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maiso le tuatusi. Polo ainga I Samoa, manatua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awa le mawhona e tutongi na ilo whatau. Polo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai lo ainga I Samoa, e alai se te autustusia I le telefoni po le imeli. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific Food, ma le talo for voucher. O le Aus Pacific Funeral na whaavaina le tasi le afe iwa se lau I wha Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaavaina I Australia. O lea ma u mia sa oloto e tama whanau lava Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafoina o lau unanga, ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I aile whai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale ma le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anamatau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua I le luas fulwhae tūla I le fitu aso le vaiaso, mātou te ngālu lua E tūsam whina ngalo mana onga o ainga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila mwhai tau malama lama lea I le mātou tūlau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whavalu tolu. O le mātou telefoni whia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le Aus Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina o e le alofa ma le wha ma avenga. Talofa lava and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Nabia,
Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. She gets them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it, cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She gets them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it, cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo falava and welcome. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to ia me se po ia fa la ni ai ora fa tonu le malama fa mo mo i ia so o a mata po se lue fa po le man o venia o konsula o maro sa o ni si nei sa o wa oma i komisio sa mo fa i mino la fi se la fa
Maro mātunga rua nei, ma le tātou whaalap tonga skopa i Auckland. E wha mā popo, wha moi wha pelei, mo le atina ina o le tātou a onga kolisio Samoa. E wha moi pēne wha talo ua mai, le pule a onga. Ina ia toi wha le leia, ia potu o wale o tau ina o siu tātou. Alo ma wha nau o siu tātou tunu. Ina tā upo le science, technology, ma le engineer, ma le maths. I tā upu ia o iei le tātou po o keti o le STEM project o hua hawhi ruonu. O iei le wha moi la whaia le tātou le stara, ia e maua e sele, mo le wha moi wha lei o le potu ao. E tā o tele mo le ao tau nina o tātou wala ma whanau. I tūlanga tau engineer, wha mai, a measure maths, o technology, o mata upu ia o lo iei no te inga o tātou maro e atia. Ina ia maua i lea na maa wano ma whanau, a wano ni mana i o Samoa, na si o tātou tunu. E te talo o tua ima lea nganga whaararo, o e umana o onga i skolisio Samoa, o wō paanga uma, ia tātou lafo aso, o i tātou ngā lua whatasi. Ia e mafai e ona whatau nuina le wha moi. O le telefo i lima, e māma ai, ia rena. Te talo atua i mele nganga whaararo, ia tātou. La lava se lengi te maua, ia o le a ngālea, o le whatau nuina, o le leipo o keti tā ua. O le upu māsani, o lava ni ingalo a fia si ona rau. Ai maise lea onga sa tātou a onga ai, ia o le nei o tātou saai lunga o ma'amani, ona o le taimi, o le poto maleta mai, i na o tau ina i tātou kolisio Samoa. I whaasisinanga lea ma le awa ma le whaalai, ia mani e te ruri hei, pōwhanga uma.